Talafalawa o talafou. O se tene titia na o leono tausanga leisi e atoa iei le toa lua o tangata umamaririu i le afi na sasawane i se fale isini a o leisi ta mai titi o lo tingai nei le whanamai. Whai maile Nine News po le te o le sifururua le baweawa na leila na ngai atua i le whesosoni whaavavawe le fale lea i St. John Road i Heckenberg lea na sasawane i le afi. Whai maile li poti o tonu o le fale na maua iei tino maririu o le tene titi ono tausanga ma se tama ita i fastfood ono tausanga le matua ma o lo tādia wha maoni ngalo ia. Whai mai e toa walu isi tangata o tamaiti e toa wha ma tangata mātutua e toa wha sa iei te tonu o le fale le temina muwai ma sa ma whai o nā ngai e se mai i whafoe le ia awhia. O lo whai anei le suenga le nei wha lawe a iei isi li poti o tā uaio i la ua maririu o se tina malana tamateine. O le paramia Australia Anthony Albanese, malana wota mai tai o Jodie Hayden, wa amata whaalaulua mai a la fuafuanga wa iai mola la whaipoiponga. O li potia se whaamtaranga mai ai la ua iau le whaipoiponga o se sauninga i titi le teime le spring pe a mai a le whainga pālota. Whaero fo i rea au wai o la ainga ma whaamautui nai a la tau tinonga. E reo iei sa whinangaro le li paramia e nini atuai ma le porokiki lo la aso whaapitoa o whaaturanga a leo a perila po o me. O whaero fo i le Nine News o le sauninga o le ale whaia i se manumalu Katoriko e whoninga o le a whaatino i whafo mai o le manumalu e mautinoa e iei le ngā yoinga tāua a le lata i whau o toto o le a whaia i lea sauninga. E si ria marasarauni ma se fulu false killer whales po ni tafola ua paulia i rungo se matawhanga i Tasmania. Whai mai li po te ramtanga ruenga o le manga Tasmania e moni ia whaamtaranga ma o tafola ia ua paulia i lata i le Arthur River. Whai mai o isi tafola o lo ola pea ma o lo ngāru e nei reo whai ngā ruenga i whaatino suenga ma fuafua se ngā yoinga o le a whaia iai a wai whai fo isi whai ngatao le whaatino ino ngā ruenga e o atuai i rea matawhanga. Whai mai sui mai le manga a whai e whaamautuina lo iei se mana onga mo se whesoswani a tangata rautele o le a whapea lava o na whaino iai. O lo wha ngā soro suenga pe wafua i sea le tūlanga o tūlai mai. Ua toia o fo i le matau po le whainga mālua New South Wales ma le Union tangata whainga ruenga i Trains Pasima Trams i le Fair Work Commission. Ma o whaidua le Sydney Trains toi titi se lau lima se fulu ave Trains ma tangata whainga ruenga e le io o ane i ngā ruenga i le so. E ui le toa tele lau whainga ruenga wa vidi mai atu i a lātou sifi a lo whaawau pēr whainga malanga ma whautua ina tangata whewa i e tūsai o fuafuanga tau whe malanga inga. Whai mai so upo le New South Wales Rail, Tram and Bus Union o Topi Warns o lo talo i a taunu uia i a whailua inga i se manienga. O sao noa fo le pāremia o le mata upu le nei o se mata upu e patino lava mo le whainga māloa le stete. Tala muli e to ni mali i wapu e leo i le mai o tūringa ma leo i le tu i sauti sa e o me le pone i le pōna pō. Whai mai leo e taritonu wina o le kurupu lea sai tu tonu o se minivan na whai ane ainia lātou whaamata o inisi sa iei se whale Grandbourne North au le i tau ma whai e uru whale ane i rea no whanga. Ina ua le mawhai o nā ngā i te tonu na o lātou ui ane loa i tua whale ma ave sea ma iei se wila o le dirt bike ma va ia fo ide iei o se isi ta avale o le tuainga o le Ford Territory na wane whaatasi ma le minivan. E fastfood riva tausanga o le ta avale o le Ford Territory na pu e leo. Pu e fo i mali e toa wha mai le minivan ma lo wha ngā soro iei le suenga. E manatu leo sa fuafua ina le reiro swa inga i lātou ia i lea no whanga na tupu ai lea wha lave. Tala ia Radio Samoa mo lau whaafonga mai Australia i le nei fo iaso. Ia manua tele lava ngā ruenga o whenga iai maro tātou turu, soifua. Radio Samoa. Taslima i watolu amo. Talofa o au o leilani. Mātou tena rofo whaatasi malau to o lua le mawha naumana i o mātua. O te bala au i le Healthline pe a whaia langona le tino mai e se tasio i mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai ma whai ona o tala noa i se tausima i mō fautuanga, tau soifua malonoina, ma whaamatalanga i mea te tau ona whai. O te wala au iai ai le tinga ina seisio i mātou. E awa noi te mi uma, lua sul whai tū lao le aso, mo aso uma o le vai aso. E maua fo i le whesosoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa i lau lavanga ngana, e le ai fo i se totongi. Mala au loa le Healthline, i le o valu se lau, ono tasi, tasi ono.
A whaia lo sa ili se a o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Jalo whanawau tia roa, ua te talaina nei le ua unanga e veni, mo whaatangwa i au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau i loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Malo soy fua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo, se kia Radio Samoa. Look what you done, my baby. Look what you done, my baby. Look what you've done to my heart. We made a date, you said maybe, then you walked away with another baby. Now look what you've done to my heart.
you've done to my heart. We made a day, you said maybe, then you walked away with another baby. Now look what you've done to my heart. I've got some lonely, 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 lonely blues. Lonely, 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 lonely blues. I've got some lonely, 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 lonely blues. Those lonely, lonely O te whiwhia lava e toi whatalofa mo wholofa i a te oe le pa ia maulunga Samoa. A lole se fu manuia malalangi ma tafi le nei fo i vaenga. O le aso le whaatawhiti o tiu te mawhai walo Filipa. Ia tau walunga fo i le aso atai au. O le ua sfumba lima minute wa te aile tu lai wha. Se tasi wha poponga o le pole kalane e tuli tuli au pupe le to tele ole. Au mātutua mara i la tau e tele ratu seleni. Le nganga i fo whaiva. Ia whaatasi ai fo i male malu i fale. A malu i fale e te malu fo i fafu. A le fo i tātou tole noa lava. Le malu i le fale. Ia o le tulanga le nā e tā ua tele le sa ili ai. O se fesoasoani mo oe male ainga. I le whaatawina o se fale. E mapu i ai, ia ma malu i ai, ia lo tātou tunu. Ia, whaatalofa i le lolo le tunu i ai se teimi. Ia o na tawa whai lea ai o le pa ia maulunga. O le ua mai o na fola le fala i le tai au le sunga i le whawhengainga. Ia po le sunga fo i le li ia o au. Ia te vai meni malona au ba. Ia whapena fo i le ftelenga ia tia. Ia ma le ftelenga ia whangamua. O le vai maunga i le nei fo i baenga o le tutua. Ia leo ua wha au ia na ngā luenga. Le ia tau sa bea le nei. Whatalofa ia te oe tātou wholau le whala le nā e tasi. Ia tau a wha ia pa ia mamamalu o Samoa i ona tulanga whalupe. Pa ia fo i mamamalu wha le malo. Ia ai matua le tuu. Ia te utou le au whainga luenga tutofia le atua. I whata whaitau langa e fia. Malo le on sai. Malo fo i le tau a tai tiu te mawhai waro Filipa. O le nei aso. A o leo mo se e mai le tātou polo kalamea. Ia mai la tau o lo fai fo i mawhonga.
ia matai le soa e tu sai male por kalame o le malu I fale o le ua faasang o le ua ngai mai ia le fionga le whanetua ia e mele palamo ia whapena fo I le uso ia Thomas mai le Builders Blueprint I le soa whatalo whatu e mele alole soifu mruia ma le langi matafi whapena fo I lau sunga I le ali I faufale ia le sunga ia Thomas ma lo le soifu mruia alo fo I le pale I tuta ma whai walo filima o le nei aso. Alo le soifu manue lau fionga savea ia ma nei fo I toi vai ato toi su mai lau fionga le nei fiafiwa am sia oile le vai aso talwai ia pa talo fatu fo I le mamalu o te mama tina ma tutua le mamalu le tunu o fa fonga mai le nei fiafi ia fa tai mole abno le nei fiafi ja alo le soifu mruia fa mo sa mruia tiu te sa ala fa iai I le taiao ia le fa o tatu o mai le taimi wa tu la lata ina te atu le fetu ale te baloa I le I tulangi sifo ngoto iai ia manga ngai foi I faiva o le atunu o mai ia lo fionga le fetu ma tiu te foi o le nei vai aso. Paftai savea ia ma nei lava le nei vai aso fa ia foi sina pisi ia o lo te le lava le tau o le tatu por kalame o le lava ia le mamalu tele le malu le atunu e o foi kalaiskeke ma Wellington ia o lo o fesilsili ma lava ma bilivili mai a o lo te le lava le no o le aonga o le tatu por kalame ma le whaatal noanga la wafionga savea o lo o ia yes in a PC which is very good trying to help our people get ahead so paftai o lo na winga e wi ina e alala I au kilani nei e mawhai lava o lo tau ngā lulu e manisio a ingo lo wala au mai isi vaenga ese atu le atunu. Ia, e whapena lava lau fionga savea o leo ngā leo technology le nei vai taimi. O na o mawhai ana wha o ngā ai le Zoom call or a video call or I tūlanga whapea e mawhai ana wha malama ai ni tūlanga ese so e leo iaiso na pole na lave po yeso na limitation e lo iai nei au kilani so o te le lava no e o foi Australia iai nei ainga o lo so tu mai Australia e fia mai malama lava inisi tūlanga ese so o matuata ua lava le tatu tala noanga ia fiafte tasi savea malo fa tai ta u tele I le fa fonga mai le tunu o le nai totes tanga imsilane I le telefoni le faletua ya emele alo ofea ngai ma le nei ngā ruenga wa of sota inga lava ma faletupe banking and money institutions e mwhai ei on sosoani atu I le faletua I te utou a whaangale numera na o le telefoni o lo utou sile foi I lalo o le o lua fitu valu tolu fitu valu fa valu o ia he fa solo alta tu por clame ia ma fa la vilo lava ia te oe ia numera ta mata I le talanoanga o le ta ua le lei o lo swafa I mea nei o aita lafu matupe no so what is a good credit score ai fa fia fo io na e tango su e lava o ia Lona winga e te muri atu I le whanetupa ala te loa you're very comfortable that your credit is very good so how can you find out whether your credit score is very good for loaning or to langa fa pena tu pena no ia fafte tele le mo le sili savea o le taua le wa pe o isi vaenga le ia nei e va le bank or any lending institution o le si vaenga le o lo credit rating o le whainga le credit rating so it's from 1 to 1,000 a whapea lai o le mawalalo lava o low score ia o le whaalele lei fo I le o chances o le mawalunga lava o low score o le lei fo I le so typically they say a whapea fitu se lau ma le lima ana I lunga that is a very good score rating o le lei a lo score le lei fo I na e mwhaionga tike le bank le vaenga o lo credit rating e mawhai ona e susu I le Centrix which is www.centrix which is CENTRIX
Tu wha maninu atu o le www.centrix, which is CENTRIX.co.nz. E mawhai ona e alu ia facility as many times as you want. O le leo lo walu sa o le Centrix e siaki ai lo credit rating. And feel free to send me a report o le sivaenga le mātou te pitaya ia I malu le tunu. I'll ask them to go and check their credit rating. Send mai le report ia te au te tau wha malama atu ia la tau le tūlanga. O le leo le whaonga o Centrix. E le a whaina I lo credit score. So that's a good thing. E mawhaiana e aru wha lua ia I le masina. E le iaisona impact I lo credit score. Walanga o taimi umalawa e te alua I e whaisau ai tā lafu, pe whaisau inquiry for a phone, inquiry for anything that goes on your credit rating, I ofisa o company SS ia, it impacts your credit rating. So o le tāua lea le malu le tunu, if you want to know your credit rating, alu saalawa le website, e le ai se tutongi. So it's free, you can get your free credit reports. O le sifo ia lana walu le website just to check. O lai ai le wha le liwinga le wha Samoa. All right. If you go on the side, it has other languages. So if you kiliki ai le ngā, o lai ai le wha Samoa, e tali ai ne fasili le ofia malama ai le malu le tunu. So that's very helpful I tūlanga whapea. E whawhela ona e tango e whaatulanga pe calculate ia le low credit score leu au mai. Mana ia le fasili wafo ia la vaenga le tusa o le company le the credit bureaus, they combine e o au mai umalawa data. So this is their field e au mai umalawa data mai me ia iau ai tā lafu. O le ia le konginga o pili lai pe o lo moli o lo telefoni o lo internet o tūlanga umalawa whaape any credit cards or higher purchases loans and au mai umala or even if you've been bankrupt or judgment or any defaults tusa o mea umalawa o data la ia combine le au vaenga ia o na mawai le o lo credit score so o le leila la o lo history o le peina o ai talafu o le leifo ila le o lo credit score so o le credit score as throwing the data together. They put it all together. I ngā estimate ngā mai ei leo lo credit score le e display mai lau li poti pā e alo e au mai. Yeah. O lona winga la, it's fixable. O le winga la utala le whea tune. E mwhaiona e alu I lunga siaki lau credit rating po lau credit score. Ona I lola ia lea. Mauti noa lava e le mawhai ona whaisea wai tālafu o le te wawai atu. So then you can actually repair that or fix it or perhaps whaatalitali like titi se vai tau ma tongi ai tālafu ia up to date umba ai tālafu ia ona e toa alfole e toi tiltilo iai. Whai toi fōi? Mahana e tele le fsiri sa vea. A whape ma walalo lo credit score e le whape la a le ai se whale tupe o a lenda o le mwhaiona tiltilo iai. O le tāua le ie whainai a inga na vili mai o whātu, okay, send me the report. No te tilo le iai ma whaawasenga po le ale me le leina low la ko credit score. O se whaata ita inga a whape o so gym membership o isi mena. O le gym membership o le vanga e mga oi cancel la lai ke le kokongi. Ia lau wa ave impact ai lo credit rating. O se situlanga for a very common. O na e renti se si fale, o na move le e te le I advisinga lo le power company. Ia o na a sen le o vaenga le credit rating, a la e te le uilo le usui lo address. O tūlanga whaapea e le wala impact lo credit rating. E le whaapea la o le tali o le ale ai. There's always an opportunity o le o ngā leo le sen mai le li poti ia na o sili lea. Pe ai se ale mafuanga na laiona o na alu le pei koplea, pe na iei se mafuanga le lei, were you made redundant? Did you lose your job for a few months?
Did you have an operation to so tūlanga lava lea? A mawhai ona malama iai. Ia ona mawhai leo na whai po lea le si la sanga ai le whapea. Ai pe o le tali fo i le si vaenga o lau pesili. E mawhai ona you can improve your credit rating. In a sense la lea o le vaenga e mawhai ona whai that's in your control is make sure to tongia o ta lafu on time. Lo bili le moli, every utility, it must be paid on time. Wa e lua se full fama sina e apia ile history o bili malava leia on your credit rating. Say tu salava la pena le leile tonginga ile last 6 months. Fa pia in the last previous 6 months na tuwai lava o pili. E impact ila overall score. So o le taua leo le or make sure for e pele tato every bill on time or lesi tūlanga e sila yai. I've seen it a few times e pe o vaenga your like farmer's card, your Q card le to inga vaenga whapea they pay e whapea tangata ia lang ko kongila o amount la po last month so misila le masina le nei. No, don't do that because tu sa lava pena overload pay mengi from your minimum payment the previous month. Whapena misilo minimum payment this month or impacting all credit rating. So I would suggest pay your minimum payment every month. I am a whaiona pese me lungatu, that's good, but pay your minimum payment at least. That way, or lama whaiona impact low credit rating. Or lesi tūlanga if ngale to le yele malu le tunu awole. Because sometimes ia pea se me fole tatu wo faile inquiry lea store card po lea farmer's card so inga tu salava petele you didn't proceed with taking the card up o lea lava wa apia lungolo credit rating so ole tele lava wa inquiry se fai ole impact for ingalo credit rating because they will see that you are shopping around for credit. You are going around looking for what's the problem. So what tele lava tato inquiry se fai with any organization that possibly would give you credit o le faina fo ile o le tato credit rating. Lona winga la e ta walo tango lava o ia nga ia yesu su na o lai lo walu I isi fale ta vale ma ai o lona winga la e te le fo le impact pa fai o tatou nei te le I o tatou sala fo I o ta vale ai le tongi o tatou sala O le tūlanga lana I la vanga le o le Ministry of Justice so I longa lava la wa e default I nga apia lo le lunga o le lako history but for some reason it doesn't seem to have the inquiry on there but it's to wai lo po wa e default then e sa o la lau sa noanga sa vea e impact ai leo low credit history onga le wa e default in payments. O la tūlanga e mwhai o na whaamali ina ai ia le whale tupe I lau bank statement ia po lau bank account fo lea e te vava ai lava iai I masina. Should you always ask for a bank statement every 2 weeks or pe talo sanga ia se bank statement o whaamaumaunga o mea o tupe maua me tupe alu ma le whaangaina fo io seleni I le whaiunga le masina. Mana ia sele le sili savea ai ke so le mele mana ia o mo le mamalu fo le tunu o tun salo le o sila fie le to tele a e alu le bank e au mailo paper statement e charge oi ia ngā lue fo le o ngā isi ka I kālanga ai a e whaonga ina le online banking ia e fuli lalo downloading o lo statements e mo ia I think sometimes e pe prefer la vai tato le alu le bank but o le mo le sila fia ia e fo ile to tongi o le statement le paper statement le la print mai le bank ia oi mo le tale le sili o le memo mua lava I wanna ia ine o payment ia misi because I've seen even $1 payment missed as a dishonor o lona winga a whapeo ia ini like gym membership o ni te mai payments lava lea e te loe e le te tauona iai whailo se fufuanga I cancel I would suggest you look at cancelling those
Why I tilo bank statement just about every payment le due le missy. So on a tilo le yai o se mea le mawhaiona o live without. Can I cancel this? E ona cancel le ona ole. O te mi umalawe missy e lau pe meni. It impacts your overall banking history with the bank. I afa pea fo ilai tātou te apalai I sesi bank e se. Ia e ave fo I tātou statements I le bank le e tilo fo iai. So first thing is I would say titila iau pay many. If you think you need to pay those, like gym, that sort of thing, you make sure like e align le tātou pay. Na I le aso le due le tātou ia tātou payments. O le sipu mea, I think it would be helpful. Mo le malu le tunu o le titilo pa le ale aso lo pay le alu tutonu. Le tau mawhai le pe mpaina sui ma lava au pay many e due I le aso le alu after walu tutonu lo pay. So therefore o lawa e si le fia lawa iei lau tupe tutonu. E kawa I lava au pay many and awana iei se me misi. Ai va fela pa te wai lo le so e mai lau pe min e sa wai lau pe min tonu au fai fa la be la ku kala mai a le ia le ku piva. That's why for wai ono tupu me va pela. Yeah, it's so for ya too long fa pepa. Maybe a one off is ele tele sona fainga pe is a one off. I afa pe tilo to the bank o taimi malawe due le tato pe many lea or le reverse or le dishonor, then it will be questionable wa afa by le bank ya o le ava kungela alka ko mo ke se lima sala wa fe o le mfainga on time le payment yo le kako to my payment le ya so yes afa pe is a one off or ye too long afa pe it's too pulava, then usually there's an explanation. Fa pea o se mea o lai every lava time e tu ele pe meni le o ye ele ye song na fale tonu, then you probably need to look at something else pe ta want to cancel le pe meni pe le ai ya wa la tilu le le ya tu al fale tu pe I lau statement o le taimi le o nisi o tu pe sa tu tonu le ta tonu le full man lua I le va I le va po o le tasi le minute te eles fulma le lua awa kua le ku ngā kala le me kua. Transaction le na fai I le tasi le minute talu na alu le tupe tonore o le account. E fa so mai lole na le timing fo le adu e sei le pili ma le pili o to va ai fo I me fa pena na ka fa fo kai o la fo le va fonga me le tunu va pe va I me fa I la we gang I afa pe sometimes afa pe wa te lo prefer le sia va nga le o pay cash I la to pili afa pe fa ngo fiele na so long as o le so pa ke ki la fai Sala mai le tupe ona tutongi le o pili so long as o le o impact a low credit rating, ma low bank history, then that's a good thing. Yeah, if I fail, how can you improve your credit history as you go along? If I fail, no fa ale lei ma toi fa ia matango fie ma le lei I le ba ai ale ba nga le e te aluanga ia no mai se tupe. Okay. For ole tato bank history, ole sia suggestion wa ye isi banks la tu te offer inga le mele pe ole spiliki lo pe. O sona fata ita inga afa pe o lo pe iwa se lauta la ile vayaso. They will have you spiliki lo pe into maybe one would be a mortgage account and a rental account. Maybe a lima se laulana. Yes, pilikile o lesi se lautala nga lesi, maybe that's where your bills are. Spilikile si nga maybe a savings account. And o le lava le amount of apeanga al kurus furkala like kokoe. That's your spending money. So o le mana o le mea na pe la atau o la atai yaini ka ngi boundaries po ni puinga fo ile o le tatu spending. Yes. Yeah, so that is another option is titilo pe mawhaiona. Not all banks offer this. I know Westpac offers that. So they call it a pay line split. So we spiliki sao lava lo pay. So whatever yele account ya umailo mo kesip or your rent or your rates
insurances me lava to do with your everyday home. Your lessee account could be your utilities, like or power or gelfongi or me whapena or sky. And or lava me to toy. Nalu low spending account, which means you're likely Mickey low spending e kamale low spending account. So that's one way. It's like a disciplinary measure for the live so the control la mio mara spending mana yo le fa no lo bele tu awa o le tata no fo ile lua ba so tu na yet na ilo ai tangata pe fa fair on the calculate the council ia tato rates a leo e sauno nei e fua le rate il te leo le whanua ma le whane le te whātaua a watu o telu tangata blau mai soli wha pēa ta Itali pe wha pe I a le a mea me o land rates o water rates e fua le te leo le whane ma le property ma le whanua o le nofo ai Ma e sa le ala sononga e tele lava le mau kaunga o sa mai si mea hopefully our program will have so on it of malama isi tulanga fa be or let's see for your suggestion it has to bank statements after them if you can avoid using afterpay zip account maisi tu ainga me fa be because that would be a discipline as you said severe ele mikele tato spending ile whatever we have well we see I've seen some families ile mamalu letunu they do it very well e yele si la to allocating assessio o aloma whanau that's very good with money o le tangata lana e ave uma ye share o le ainga it makes sure all the bills and the mortgage and the rent is all paid on time so that could be something else for you to tilo yele if you're not already doing it but it's great to see la yele mamalu le tunu that are really managing things quite well, so it's very encouraging and pleasing. Yeah, e mana yo le wala wa e tala no me mta upule. Le wo lo le ya tanga tol matu ainga. O matu fa na wo le lima uia. Si you wale ulu le tau fa nga e manga ya la nga ave yo kupe ke wai. Ai fora mo mo tu fin va pe fa va ai me fa kai ai pe kala de dio so fe ma emele ai fa tu fo ile ta wole na o le fa tu tuanga pe fa pe le ta tu nga lu fa ta sinei ma ta tu matua ia mo ta tu so mo tu fa fino se fa na o le la nga o tasi le au nga o le fa mo la ta tu pulu lima fa tasi fa ta du fa le mo le ta tu ai ai la tangata ta u te le lo na nga na fa pe na me o la kiki le o ma ku e o ai fa la vela ve fa ku fa i ele leila va nga ke or ku pe e ka nga ve ku pe wa ki ele ai lo se me se sistemi te o fa ya tu ya me se va nga ka como que si a fa tu a fa mai le ai o ma ya tu langa ta ele leila va nga te or tu ya le ele fa fonga mai ele tunu o tatu tali fo I ai ta u tele nei mata o polo o lotea ia matela no fo ai ia le lava o le anga va ama le malama lama o le fletua ia emele o la numero le nei o lu fitu valu tolu fitu valu fa valu o fa pipi ia matu ulunga le pusa isa po taftafu le TV alu ma e tilo iai pe a fai o lo iai se fuafuanga alu mama o nei tau sang fo loa fe lua sifun ma le lima o le a whatau se fale mo le ainga e malu ai I fale loutou ainga. Ia, ono le tātaimi wa whaatulanga ina o lea ua tali ma whaamalia ina fo ilo u mālama lama ia tā whasiri ma le tā whaatalinoanga lafo atu I le nai tū tau walunga mai e oe le tātalinoanga ia ma tātau mamai ai fo I le nei au auri o lea stofi ina ua ngā ngaifo ai whaiva o Samoa. Ia whaapteitele lau whionga sa vea mo le nei fo ia wanoa e whaatasela noa ma wha malama ni si vaenga I le malu le tunu. Whaaptei fo le malu le tunu mo le vili mai o lo iai lava le malu le tunu o soasoani mai fo I le whaataunuina o nei pufuanga e whai. Yeah, I love Sif Silly. As I said, there's no silly question. So Sif Silly lava ma whai o na wha malama vili mai le o lua fitu
valu tolu fitu, valu fa, valu o pe emaili mai e mele.palamo@loanmarket.co.nz. Ia manuia tele malolonga le fefia sofa soifua. Whaasoifua ia, whaafteitele lava, tā whenua i le vai so fau, teitai e tuiele soifua ma le balosi i le anga le lei o le tātou tapa au sili lang, warau te tau whai atu i nai tinaia. O su e i le credit rating of ole o tau teito o lua polano wa umi on kowhea wa i le kāware malepe ngare. A o whea o i kupe re ringa. Ia whaasoifua ia, whaaftaini. Whaasoifua. Ia le nā Samoa mai atu fo le nā vaenga mua o le tātou taladoanga. Ia ma le wharetua ia e mele o le malu i whale. Leo o se mai ia leo so. Ia Thomas, ia o le lipule o le tātou company Builders Blueprint. Ia o ngafa ma le company in whai ai o na whaaleleia a tili ia lo Malta. Ia po nisi vaenga e whaopopo iai po se potu moe, po o se potu ai, po o alama nisi vaenga, po o se fata, ia po o se paha fo le whaata milo i lunga po o se deck, o se mea umma whapena e toi whaalei ai lau whale. Renovations. Whatalo whatu Thomas, ma lolo soi fu maruia, whamoe sa maruia lau vai aso. Alfatu, Savia, thank you so much for having me on the program again. It's always a pleasure to be here. And I hope everyone's had a good day today. It's a beautiful day out there in Auckland. Stay lava mo noa. Has some of the people, our listeners and people that tuned in, have called you lately or inquire about the work and the job you do? Yep. Thank you for time of silly. There's been a lot of inquiries from our people ever since I've been on the program, which is great to see. For all our people out there who are taking the initiative to call and get the information. So it's been really, really good so far. A whai o e mawhau e whausia sisi potu e tasi pe lua whao popo i le mauta o iei nei fuafuanga lea le ainga. Ia po o se whaleta ele fo i wātu le whaafunga mai le tunua, po o se tūnoa, po o se umukuka. O le ase fuafuanga fo i le whaatulanga i se tau o lea ngā ruenga. Ai whape i o le e whaatino ma whaatala noa le mata upulea ma le ainga e o na i o le ngā ruenga. Yeah. Of time of silly, Savia. And that's a very good question, and that question is it's a very tough one to answer because there's a lot of different factors involved in doing a house. So we'll talk about the first one. A whaiele ele mana o mia ina se consent mole whainga o le kitchen, mole whainga o le bathroom, mole whainga o walls. The only time we don't need a consent is when the walls le whai, for example, pe a whai e tu se wall e lunga e vai le potu or something like that to make it a 2-bedroom or to add an extra bedroom inside an existing dwelling, then you don't need a consent for that because it's not necessarily load bearing. Whai e te mana e whai lo kitchen, lo mkuka. If everything is staying in the same location, plumbing, now council have just released that you can move fixtures within an area, but you can't add an extra fixture. O le winga kala e mawhaenga kanga move my low sink my o le pikola le lea, as long as you're not putting another fixture, CC tap, extra tap, because as soon as you do that, that triggers the consent for plumbing. Also for bathroom, like I mentioned a while back on the program, if you're doing your bathroom and you're making everything like for like, meaning o le wingo le like for like, e le usuia le positions o mea. Langa a whai e sau fale le foundation e si ma, on the bottom, like a concrete slab foundation, and you move le waste o le plumbing, maguanga le kongo le concrete. If you move that from one location to another, that requires an engineer. Because the way kang kipi le si ma move le paper from one location to another. But if the plumbing
for a house and it's like for like again, you can still move fixtures, but it's a subfloor, it's not a slab, then that's okay. Because as long as we can move that, it doesn't require engineer. But it will require us to stiffen up what we call the subfloor in order for us to achieve the new tiles that you're putting down on that floor, because there's a little bit more involved in that area as well. And I hope that answers your question, because to answer that question, there's a lot involved in different parts, going for like. So that's the first part. If you're gonna add in or tile a shower area though, which is they've rang me up and they've inquired about bathroom renovations a lot lately, and they said, the shower without consent. And I'm here to tell everyone right now, I can send you the documentation from council that says you cannot do that. And I've told our people that, but some of our people don't want to listen to that, and that's okay. That's your call. But I'm here to protect your investment and to make sure that when you go to sell the house, the first thing the agent is going to ask you, is this bathroom consented? And if you say yes, you need to provide the documentation. And if it's not, then the value, it's not going to be there. So it'll end up reducing your asika, your asset, because of how you did the bathroom without it being consented. What I mean by that is in the shower area of your bathroom, anytime you do tiling inside a shower, you need to do what we call waterproofing. For your failure waterproofing, that requires a consent. If it's an enclosed shower, it does not require consent. Does that make sense? Does that help answer your question? Yo, tāua tele awa, tāua tele le malmalama o le tātou tunuu. I suinga o mea o le a manatu e whaafou ia pe whaopopo pe ave ese fo I mai le fale in its original stance. Awa, a whaila o le la whaise sleep out I tu o le mauta, polo o fale. Yeah. O le ale process e anga iai au mai eise le sende ia ma se whaatananga mai le council. Ia, a o le a fo'i se tau e mawhai o na whaatulanga mai. A o le ale umi fo'i e te tau o na whaatino e na ngā ruenga ma mai aloa. If I've time silly, I'll answer this in two parts again, because having a sleep out, there are a few variables involved with having a sleep out. Number one, if I say sleep out, you're not fixing it into the ground, and it's called a tiny home or a movable home. You don't require consent for that. You can just buy that outside somewhere and you can transport it in. If you're going to be building it and putting it into the ground at the back of your house, there are requirements. You need to be 3 meters away from the boundary, and you also need to make sure that it's within the planning regulations around your area. And like I said, there's a little bit more involved in that. But to answer your question bluntly, to make it easier for everyone, for a simple sleep out, you're looking anywhere between 2,500 to about 2,800 per square meter. That's to make it easier for everyone. For example, if it's 36 square meters, then you're looking at anywhere between 91,000 to 100,000 plus GST for your sleep out. But that doesn't include infrastructure or services. Hook up the drain, that's just for the build itself. Yeah. Also self-maintained, contained sleep out. Lana wenga e taula iai ia fixtures na o le toilet to load fa fonga le to do o le sink. Shower me umalava na o la na e tilo na ile se me o le lua afe ta la per square meter. Yeah, so it's about 2,500 is the minimum. Unless you're getting a very cheap looking cabin, then again, like if I compare it to vehicles, if you want a Toyota or a very cheap Camry, then that's what your sleep out's going to look like. But if you're looking for more of like a Mercedes or a BMW, then you're looking between 3,200, 3,500 per square meter, and that's a nice design. Very, very, it's tailored to your family, and it's what we call bespoke design for you. Mana ia tele wharongo mai le tunu ua fau mea ia ua tātala noa ia I fo I le neiva yaso. Whawhea la pa whapeo ele mana o e whaise sleep out, you were searching and you found something.
Yeah. Iai la le sleep out le wa umo na fau. A le Yeah. la wa le mana o e faise me I tu o lo mauta. A wa mana o e transport mai si I lunga malifi mai le sleep out na mai sisi no fuanga tu I tua. O le ale ese senga. Ma le tau o le transport ia ma le au mai o se fale sleep out I sisi mea e whaatu I tua I. O la se fuafuanga I le tau o le nanga luenga. Fifth time of silly. So having a sleep out that's built outside of your home will always be a little bit more affordable because it gets transported in. What I mean by more affordable, those guys that build tiny homes, they have a lot more of a buying power with suppliers that they have to build these types of homes. And they're very they're built with very, very cheap fixtures and cheap materials. That's why they make it affordable. But what happens is, I was to sleep out that gets moved from one location to another. You are responsible for any damages that may incur during that transportation. You need to pay for a lot of add-ons. For example, whaingo services to hook up your sleep out. Also to pay for transportation, and sometimes, and well, a lot of the time, from our side doing the exercise of our pricing, we found that it works out for us to be more affordable for our clients to design it ourselves and to build it on site, because then they don't have the add-ons of all the extras that come with transportation. What do you recommend? For Design us, and build? I recommend we always build, well, for me, because I specialize in building on site, I always recommend to our clients that we build it for you on site, because our sleep outs is not like anything on the market. It's only tailored to you. It's a design just for you. Only you have this type of sleep out. And we're having one right now with another client in Mangere. We're doing a custom sleep out just for them. All right. So you have designed to build to the ile need o le tangata ma le mea o laimana o mia o le sa o le na That's right. That's right. It's the need. Because whatever things look like on picture, you need to go down to the showroom and check it out yourself. You can't just trust the Emanga online, but when you go down to the showroom, it may not look like what it looks like on the internet. So it's best to always have a design it's tailored to you and your family, how it functions for you and your family. Absolutely. Ia le se au ngai te alu si mai se me mai sa u ai te le malia I lo lo tona o le fa mai mau tupe le me mo ai ai fa pe o le we mana o nei e toe avi ese lau papa le na reclad ai o le fale ma pui pui o le fale o le ale le tau pe fa pe o le we mana o nei fa nga se weatherboard po wa isi lau papa ma building materials la se tau e fu I se nga ruenga fa pe. Sorry, Severe, you just cut out there. Sorry, can you repeat the question from Molly? Sorry. Afa pea. Fo le wa mana o toe esel lau papa lai pui pui ai po pala po le anga o le ale le se tau e fu ai pe afai o lo e mana tu e fa nga ia le weather board fo ia po disi vai nga pui pui ai le fale. Are you talking about recladding the house? Yeah, recladding the house. Okay. If we're going to reclad the house, and it's a like for like, ilo fali, we don't need consent for that process as long as the material is like for like. Now, a reclad can range between, depending on the complexity of the job, it can range between 35,000 to about 80,000 plus GST, depending ile fali and the complexities around the reclad. So you don't need a consent for a reclad if it's like for like. Like for like, that falls under what we call Schedule 1 in the building, for building, and that's it's like maintenance. So we don't need a consent for that. You can just rip off the existing cladding and put it on. Council don't like to say that, but that's the reality. You can do that under Schedule 1. It's like for like, and you also change your windows as well. You can change windows in your house as long as it's like for like as well. It goes in the same opening, same everything. You're not changing any lintels.
So you can change all of that as well at the same time. Afa fela o le la to reclad le fale a le ia tanga to le ainga le fale e ma fa no fo ya la fa to ngalwenga. No, we cannot do that. It's very hard. You can. It's up to you. It's up to our clients. We talk to our clients, but we always advise our clients. But reclad, I'm doing one right now. Or point chef. Yeah. We have to put what we call a shrink wrap over the whole build. There's scaffolding right around, and it's not safe for your kids or your family to be walking underneath the scaffold to get into the house. It's also very cold. Cladding on the fale, so the only thing there is jib. So you'll be sleeping at night, for the wind and everything at night time. Also, we remove all the windows of the house, so it's not a very nice place to be in during construction. O whafonga bele tunu, o le upu o le reclad, o le toe pui puia, o le swing o le lau papa fo le pui pui atoa I lava ia fafo le fale. Lea o wingal na o le upu le o le reclad po o toe sui lau papa pui pui o le mauta. Yeah. Ona o le tātaimi Thomas Fafte tele lava, o le vavai atu masila sila atu le tunu I lau sunga le li I fofale. E te la le lei e te talavou, ma o e sau noa I le wha maoni le tāu o tele o le whaatinoina le lei o se ngā luenga mo se ainga awa e le ngata no o mailiwhiwhi I a te oero e whaia se ngā luenga mō tangata. But this family will be there for a very long time and knowing for sure that you did a well-deserved job for these families and it will bring happiness to you as well. There are almost ngā luenga ia ma o tau whelua I fo I male ainga ma whaaftai atu ia ma toitu atu le ki ngā ko whai koa. Yeah, that's right, Severe. We do what we do because it's for generational homes. It's for families. It's for your legacy of ainga. It's protecting your investment so you can hand it over to your children. That's if you like your children. You can hand them something. That's your call. But that's what we're here to do. We're here to protect our people. That don't understand what it's like to be in this space of renovations, especially renovations, because there's a lot of unforeseen things in renovations that people don't know about, and we're here to protect that. We're here to protect our people during that process. Malo Fafte leva Thomas, on o le tātaimi. O le numera le mauai ia le sunga a Thomas, o le Builder's Blueprint, Old Watasi lima valu tolu ono fa toi fa fonga Old Watasi lima valu tolu ono fa. Thank you, my brother. Looking forward to catch up with you again next week, and I hope lots of our people will be calling you and asking questions and making inquiries to the work that you do. Very professional. I fa soi fo ia ngā ruenga o te toi o le nei a fiafi mo malo longa I le fiafi na nei. Yeah, Faftailava Sabir, thank you very much for the opportunity again, and God bless. Soifua. Ia le nā, tātonu ai lava malei tū lai lima. A tātou oi nei e tātou whasilanga ia, ma le tātou whaatalandoanga ma le whaletua ia api, a le Direct Finance fo I mai. Ia, so o ma tātou, asi wawa ai e tuape, o ia tātou talafou I vai whanua, I le awhiawhi nei. Ia se I o anga I fo iai. Huge news about Little Chicken! Popeye's all-breast chicken nuggets are finally here! Nuggets the way they used to be. 100% chicken breast, 12-hour marinated, and covered in their signature shattered crunch. Try Popeye's world-famous nuggets today. Love that chicken from Popeyes! Jalo whanawau tia roa, ua te tala na neile o unanga e veni, mō whaatangwa I Aukilani New Sila. Numera tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai I le Shine Dental. Ai e ia inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapeo wins quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whana
whanau i le vā o le sefulu lua i le sefulu walu tusanga i le Shine Dental. Tala no mai le tongi no le whainga o nifo i whaonga ai le zip. Smile now, pay later. Le eisi tului i le Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road manukau pe wala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. A whaialo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Malona soifua tala flava o tala mea tunu e mamama le Pasifika a le Radio Samoa. Momo atu mai Amerika ma Lucia, o le a whiriwhiria e Amerika ma Lucia se au, po se ti me whea ngai ma wheuta na ingai le whai unga o le taua i Ukraine, ma lo ngā lue fo e toe whausia so tanga o upu whai o malo. O le whamtalanga lea mai le whailau tuse le malo tele o Amerika o Marco Rubio, i le whai unga o tala noanga ma Lucia. O le whailo inga ma tūstala na whailo ai le minister le vai whafo Lucia Sergei Lavrov i Saudi Arabia o te tau na whaia whatu na inga i tū uma e lua ina ia whaamae ai le bevesi. Ina uafsiringia pe ono taria le tau whimau pea Lucia o territory Samoa mai a Ukraine tanu mai le lua whelua lua whai mai le sui o Amerika o se mata upulea e fia whaatala noina. Ina mai o le whonutanga na whaia wa ta uai sa whaitio ina Trump le taitai o Ukraine o na olana whaamtalanga na te rea taria ina se marienga e whaia ai le awa iai lātou. Wa ta ua fo i le whaia o se whonutanga whaamavawe a taitai o Europa ma ua whaamamawhai e le tatau lava o na whaatau nuina ne whiuta na inga tau le while mū e au noa ma le awa iai o Ukraine. Pakistan wa tau fia se unungani i reitu se sae o lea tunu o na olo o masalomia le fasi o tia se tene tite se furu tolu tau sanga le matua sa whai ngā ruenga ia i la ua o se tene whai ngā ruenga a ua whetau wa ina na mafua na maliu o na ole na naina o ni sukalati. Whai mai e tele manuanga o le tene titi na maliu i lava le wharamai ma o le nei whalawelawe wadia e ai le tele o le loto ti ngā ma le fia i le mata upule nei e mai seolo i eitu la fono e au fia i le whaafai ngā ruenga ino se tamai titi e lalo i fore se fururi matausanga. Whai mai leo lo i ei wha maoninga sa sawa aina le ua maliu ma lo tādia le unga o suenga o lo o whanga solo. I saina, o se waalele helikopta le Navia le atunu ua lipotia na lele ane toe tolu mita mai se waalele petoloa le atu Filipino sa iai le whaaitu o le South China Sea ma wha o Sofia i pai late le atu Filipino e lapata i atu le waalele e ala i le waalesi le itio ma wha ilo iai ua whaisi pipi i te le atu o lana lele ma ua o ai i se tūlanga la matia. Wa tā ua le 9 News o le waalele helikopta le a saina na tau mawhai e ave ese wha malusi mai le waalele le atu Filipino mai le tū leo le South China Sea le manatu lātou o la lātou airspace. Ele i le vātu fo i le vāstad waina riputi ai e le malo Australia le ane o se waalele tau a saina a o whaia se petolo maasani a Australia ma whana nei se flea pe a ma le torus furumita mai le waalele Australia o se ngā yoinga le saunga le mutele. O se pepa o whaamtalanga mai le Southern Theatre Command ua tā wai, ua whaasara lau e le atu Filipino whaamtalanga se ma le sao. Mai le Pasifika mai Vanuatu, o le palemia o le atunu o Joseph Nabat, ua tuina atu sana lapata inga i tangata whaingaruenga la whalau i tele, ma ua una ia i lātou e whaatinoina ma le lelei o lātou tiute, pe o le a whaamalolo mai ngā luenga. Ua whaamaio i o mai e le palemia le fuafuanga le malo, i le mata i tuina o ngā luenga tangata whaingaruenga lau tele po public servants, ma whaamanino ai a whaia le usta ia, i o te tau na whea ngai lea mamaya inga, ua mai a whaatulanga. O whaititia malolonga mo tau mawhtanga po le lunch break, a tangata whaingaruenga, ma ua iei fo i ripoti ua ta uai ua whaasaya Nepat, le whaia o retreats a le malo. Pa mai ia o se alofanga leo tangata whaingaruenga, mai leo ane i le ofisa po o whale whaingaruenga.
Wai mai le palemia a whaia le o whaia lona tiute o le a sauni e anga i ese maritofi. Sa ia whaato ese fo i tangata Vanuatu ma wha mautino iai o le au lato ngāru rue whaatasi e wha le leia le tūlanga o le atunuu. Tarafa ai o mai New Zealand, o se tasi sa avea ma minista i New Zealand wa ia whaeroa i le reporte le Radio New Zealand, o nisi o a inga e iei pepe na whana nau taru le suinga ua whaia i Citizeni, ua talo sangane mo se fesosoani ia whaatu mawinai ia whanau i New Zealand. O le mata upe whaatau i se tasi e se furu walu tau sanga mai initia, o lo whaatadia nei se tari mai le minista langolango le immigration o Chris Bank, e whaatatau le talo sanga, e tau fiaida toe tipoti natu i initia, ma wairoa ai se vaenga o tupulanga i o tamaiti na whanau i New Zealand a oni overstayers. O kuma na soifuane mai mātua e leini no fomau, mai le i o lawa i initia. Whai mai ua whaeloa iai e le lo ia lea tau whemalanga inga o se tasifo i o sui whai pule o le pātisa iai e le mālo, le toa tele o tangata o loo au fia i mata upu whapea. Ua tā ua Matt Robson o le toa tele o mātua wanga i atu i ateia mo se fesosoani o na ua whaasoro na mātutua tamaiti a o nisi fo i ainga e no fo mau isi tamaiti a o isi e le ai e māfua mai lava i suinga na tutupu i le teimi na whānana wai. O tala ia Radio Samoa mai atunu e mamau mara Pasifika mo le nei asolu. Ua mawhai ona awina atu tala o le tau, ona o le langolango mai a le Finance Direct. Bili loa api i le ovalu selau, tolu iwa ono. Se vainga le tana le tau mo le nei astrofi ia e au o le fiafidei. Ia masisi i foi ia le tulanga o le aiai le malulu. I le sefulu male tasi tikeri lona mawalalo. Ia o le so, ia sa papenao o nei lunga le lua sefulu male fa tikeri le mafanafana o le ea. A moia ia te oe e le Finance Direct. Homeowners, talofa lava. My name is Api and I have a special offer for our families today. If you require personal financial services, I'm only a phone call away. Call me today on Orualua Ovalu Fafa Lima Tolu Tolu.
Alo e whafonga le tautua mo oil si ufonga o Samoa, Radio Samoa, sifuru lima i vitolu a moi au kilani. Ma e le whaatala noanga le nei ma le tamaita i a api ma le Finance Direct. Ia o na nofo sauni mai leo le atunu o la umalo whaalo alungia. E le fiafi le nei pe a mai o le tala noanga ma api. O le sunga lea ia mauhant. O ia le ona ia le polo kalambe I lunga o le upenga ta whailangi kota male whaleo. Ia, wa masani i le atunu, ia se teimi, ia o na whailo fo le whangatia, le taunu mai o la umalo le na. Isa mata uputa ua tele o le uagi ngai lunga upenga ta whailangi, whai ai masua isi company o le atunu uepe ona ia le fua valele o le Samoa Airways. But right now, ladies and gentlemen, I'd like to say talofa lava and kia ora. Welcome to Radio Samoa on this beautiful Wednesday. It's a kind of cold, but it's still okay. Haven't spoken to you up before a very, very long time, but I'm back on the hot seat again. Talofa lava and welcome. Hey, my brother. So nice to hear your voice and all our families. Wherever you are, if you're in the car, on your way home, I hope you had a blessed day. If you're at home right now having a kokolesa, kia ora, talofa lava. Welcome to this time that I'm going to share some valuable information, brother, for our homeowners, our people that own homes. That is fantastic to hear. You've been around the finance institution and you know, the industry for a very, very long time. And the information that you disperse is very clear and people can understand that very, very well and easily. How do you do it? Brother, at the end of the day, I so believe that God placed me on this earth for a purpose, my brother. I learned the finance and mortgage industry by myself. I learned by watching and learning from others. And God has watched over me now nearly 30 years. All the families, thousands of families that I've come into their lives. Now, as we speak, I'm just about ready. When we finish our radio, I'm on my way. I'm on my way to the North Shore to go and sign up a client who got their loan approved today. They heard Tavai and I last week on the radio, and they heard Eti with Eti, and they rung me up and said, Api, can you help us? So this is a very happy family today. I'm going to pay off their money shop loan, their Altia loan, their GE, their Go Car Finance, and put it all together into one payment, tasi loan, tasi payment, tasi interest. And on top of that, $30,000 cash on top of paying all their bills, because they said, Api, we want to do some renovate and we want to go to Samoa and I want to pay my daughter's school fees. So these are the type of services that I provide for our families to keep them going, to keep them safe in this world that we're in with all the mess that's going on. So if you are listening to me right now, family, my voice is familiar on this radio. Give me a call today. That number, which I've always memorized, is Olualua, Ovalu, Fa, Lima, Tolu. Now, brother, I just got a call from Samoa from one of my clients who needed to go to Samoa last week, and in a hurry, we did it on the same day. When he got to Samoa, the money was in his account. He just rang me today, and I said, brother, what's the weather like in Samoa? And you know what he said? He said, Api, it's windy. There looks like there might be a cyclone. I'll go, oi! He goes, yes, Api. And I'm going, oh, wow. So to our families here, maybe contact your families in Samoa and just see if they're okay. But I would like to share that this is the time, families. If you are struggling in debt, look at this family, my brother. They had 1, 2, 3, 4 loans plus the mortgage. So what I've done today is their loans approved today. We're going to pay all the 4 loans, 1 payment, 1 interest, 1 loan. And then I have a special, unique plan that is only designed for my clients. And if you want to know what it is, if you want to know how you can get that special offer, which is what I'm doing now, all you have to do is get on that phone.
and call me on o lua lua, o valu, fa fa lima tolu tolu. Brother, can I share with you a story that I got from a client the other day? Go You know what ahead. they said to me? Yes, indeed. Appy, I've got all these loans, and they were sharing with me what is on the mind. And I said to him, brother, are you drowning? Do you feel like you're drowning? And he goes, yes, Appy. I can't sleep. I'm worried all the time. And you know, brother, this worry, that causes heart attack. So I don't want our families to be losing their lives over a small matter if only they called me. And I'm urging our families, you don't have to sit alone in your home and worry. You don't have to be struggling and worry, what am I going to do? Where am I going to go? No, Leai, just get on that phone. Give me a call. I'll come and sit with you. We have a kokolaisa and have a chat and see what services I can provide for you. Brother, I love what I do. I really love what I do. Now, the other thing is, brother, I know that there are people listening to me that have been listening to me for a long time and would like to know how they can enter in this industry. I'm running some workshops to teach our families. So if you'd like to learn, the knowledge of financial literacy so that you can teach your children, your grandchildren, how to navigate in this world that we live in, just pick up the phone. That's all you need to do, is pick up that phone. So if you are a homeowner, people that have a lot to, people that are paying a mortgage, you're the families that I need to connect with so we can get all these debts and all these problems of yours sorted so we can live a happy life. Like tonight, I can't wait to see my family tonight when I go and see them and give them that joyous news. We sign tonight, tomorrow, money is in their account, and that's it. Fantastic story. Yes. So, And these are I real can stories, brother. imagine. These are real happening today. Yeah. So, Yeah. I can imagine your clients in Samoa having fun and not to worry about this. No, that's right. Great. That's right. All right, Yes, then. yes. I hope to catch up with you again next week. Thank But you. glad that I have to call you on this Wednesday. But that's Uppy's number for all of you that are struggling. O Lualua, O Valufa, Fa Lima, Tolu Tolu. Thank you, Uppy. You have a wonderful evening tonight. Thank you. Bye. Whaftai, whasoifuia. Ai le tānu beryl nā, o le tamaitai o Uppy Mal Finance Direct, and whai on so soni atu ia te oia o i tāla. Fuma mea na e, ua makua se sengo i lo ma fau fau. Ia. Kau pa u e malo o fuwai, malo i lo popole i nā beo ai tāla. Fia wala ngā le kongi ai kāra fule ni. O lua, o valufa, fa lima, tolu tolu, mo le tamaitai o Uppy, mai i le Finance Direct. O le tawua i le so, o le ua mafuta mai i le uso ia mauhunt, ia whatasi e fwoi malana pola kalame, lau i loa e tuli tuli au pūpea e le atunuu, ua whaingoa ina okota malona whaleo. Le whaleo o le nā okota, o le sunga ia mauhunt, le ua tele ia i tala, mai a i le lava i aso o mai le neiva i aso ma le tai au nei. Ua tuli tuli au pūa tangata. So le o le e le sa o le mea. A o le la o maua whawhetai i le atua. Ua maua le manoa ma te wheloa i ma le uso. From the horse mouth to low, sau sa o lava i le fofonga o le tangata sa ia tala noa le matapu mau. Ai tā te le i o le uso. Whawhetai le atua sa tā wheloa i le tau mesina. Ele i leva na uma se tā tala leanga o tele le pisi a vai atu foi. O lo whea ngai oe malau tima. Mea ma le whaai poiponga sa whaatino le nā aso. Ai ua ofiwhia ua tā whaatalofa malulu lima. Ea ma tā wheloa i le tino. O lea lava fwoi au te ai aiuli ma tā patapua i atu i au whaiva. Ma lolo sa i fo manuia whia maia. I le nganga i fo whaiva o sa moa le nei e whiafi. Ia, whawhelai le nei mga le whiafi i savea. Ia, tu lau lava nisi o tu te tele peo na e sapi e inunga le. Nei fo i whaelele, ia e maise o le tau singa o ainga. Ma lore so i fo manuia, whaftai le atua wa maua le nei lao le lei. Ia o se ama no wha auro foi, wa maua i nunga le tātou por kalame.
ia ngai fo faiva ia o se porkala me matango fie foi e mo fai ona fa mala mai ni so vaenga ia e pei foi ona ia ile le tūlanga o lo fevesia i si o tatu atu no i Samoa pa whenai foi i sa vea ile mamanu o tatu atu no o mawhai ona fatasi le tatu porkala lene ia fiafi ia ma lore so i fomanuia ma lore le folau le ne ia so i fe au mga ruenga ia a fio mai matala mai au porkala me matango fie ia ale tato le tio le Radio Samoa i lana porkala me matango fie o le nganga i fo faiva o le atunu i le nipa o le fiafi Samoa nei malo faftai i le talivala au fo i le faatala ulatu ina ia faamalindo ai ia nisi fo i o mataupu o lea ua lau manu ia foi mai o le tulafolo le ila se taimi o toe papai atu ai o bono o foi tau ma o fa longo le lei awa o te tau muri fo i lau polkalame e watu fo i le fa malo le loto tele male on sai male la lava papale i meo lo tupu le tatu tunu malisi le bea la yona taua faftai le nganga toa e mawhai ai ona momoli mai sa vali i le atunu umalana whaafonga anga e au noa ma se tūlanga tātou te alofanga ai ia ma tātou tau mawhai e pupuri lea ma taupu ma lea ma taupu ai olo au meia i luma o luma mea ina ia sila fia i le atunu le tātou te le alo i le atau le la au ai tātou te tau mawhai ina ia whailo mea te tau na whailo i le atunu ina ia saunga le mu ma ia lātou sila fia le lei awa a malama Samoa ona whaia leo whai unga te tau whaftai e toili mau mo le nā fo i au unanga ma le nā tautua wa te le ala mea tā ua e maua mai i le whale o kota ai sei tātala noa le mata upulea le o fa mai nei ia le pulenga ma le ufinga luenga le Samoa Airways ia o te masani le le ai i le pulenga ma liso le ufinga luenga mai se le pulisiti le officer city ole telefone tape o te fatala no nai le o mai ia e pe folinga me le se tau fa fefe o le o ave ma faila le la tau tangi e fa pe o e fa le ngaina le tamali anga ma le tau le leia ole fuava lele male company o le Samoa Airways a le tātou o tunu. Ona ua whapea, wa e tua ia male mautinoa, defamation with malice, knowingly, e le sao. A o lena o whaarongolongo tu leu saunuanga. Sa e masalomia, ona o masal salonga male ata mamai o tangata wo o iai, lo lātou mālama lama i nei ona po. I techniques uma, a wala ese e momoli ai fuala au ia ma fasala lau ma o mai a batu wala ilonga se wala se sa no ile sa o lau sa no nga sa fatino ma fa leo paftai la vale atawa ile le ya vano le lei a tonu wa tapisa lu o pega tafai lang ya mai o to telefone la tunu o tu stu simai ma fasili mai ata o pole ale tu la o yai ya le atawa mo sira fia le tunu a tonu e manino ia o le vaenga sa o tala no ia i le vaenga le mai o le amo mono tani le vaenga le o le fa pe mai wa abele i le official le ia o le lato ia tau le atawa mo fa fo le tunu o le lato ia tau le mai o te fa pe atu au mai la wa tau lan tupu mta pula oi o te le awata pe o te fefe le fa foka le tunu le ai ma ko o fefe po so pole e tau fala la mai tu langa le a meu ave do fisoro no ta pulni langa leo te no fa uia male manino o la por kala me sa fa ile po la so afua aso se full fit on masina le nei o february ya po le tra to le po le sa utala no ai ya mana to le yo nai va ngai fa ilo le ata o we le o stu stala e vala isini le tulaga i le tustala ia malo nei foi fatau va ai fai ngona ia ia foi tala noanga foi o tele ia ma fatustala ele i maua so fai longa fatustala ai o le tele o vaenga o lo tala noa ia uia ma pie turi mata i le tunu o vaenga foi ia ai mai se lava le pui ngo so tatu atu no mai le tele o lo i tau te tele
Lia la. Ai mai se na le mata upule ne fala fasaina le atawa. Ua matua I whaatumutumu ngai tono le tunu. Le mata uti o le sau. Ma ua o tatou wa ai I o nei tuonga onga. O tatou tilo mo tau mai tau mai o tau olo alalam papa au ya tunu mau. I tuonga onga. O le vaenga tonu la ele alai ona. Ele iai foi la se vaenga o la por kalamele. I le po la songa fua se fulfitu leo fepore. A mea nau whape atu ai. Ua o mauti noa. Pe o te whape atu e sao. Na au mai ni whala au whasai no le aisa. I to tonu. O le pusa mariu nek. Na lia e lo le tūlanga. Le walau sila fia umai le tunu. Na lia e lo le tūlanga. I le afianga o tangata whainga ruenga. O le Samoa Airways I tūlanga I whala au whasai na male ava malos. To e fo I lo le manatu I le tūlanga. O masalo miyanga. Matala ferangia I le savili. E pe ona iai. Masalo miyanga. Oni au wala whapea e mwhai ona whau whale mai tūlanga I whala au whasai. Ma le ataua man whafonga na tunu. O waya moso oine. Sa whapea o nā ngiangi mai ai to tonu. O le company waalele. Are Samoa Airways. Eoe. E le whapea la ana utara no atu. A meo whai atu. Ua whai mai pai mala whai. E sao na au mai aisa I tono pusa mariu. Nei se I tu lou lapa. Eoe. E le isa tūlanga whapea. O le ana nginga Ia o seo tau so lapa masalo le ataua. Mara whafonga na tunu. O le aunga mara whamoe. O se whamanatu. I au wala ese. Ua mawhai ona au mai ai. Whauru whale mai ai la atou. O le lato mata whai oi lea. O le whaunga ina o whala wasai. Lea la e tatau. O te ofa uia pe awhape le opiki na le vaenga se I tūre lei. Ai ua au mai lava le vaenga. Foi lea. E whai o se mea. Foi lea. I la ua ai le mata upu lea. O se tau whaleanga mo lo nei tangata. Eoi. O te tū tau whaleanga le vaenga wa tusi lunga o le lato mai lunga I le tū lawa le malo. Ia o mato I mawa lunga le mewa ave ia mau hante whasi waila na mtau. Ai o le manino ia. E au noa wa lato tusi le mai lunga le lato press release. Whapea mai. Wa o whai atu o aisa ia na au mai le tūlanga I le pusa mariu. Ioi. O aisa ia na au mai. Ia ai o lea lava o lea lau te whatatari ai. Awa leo o te tali ma le mautinoa. E le I ai se vaenga o la porkalame na whapea tuai. A mea na maini aisa le pusa mariu. O masalo miyanga. I au wala ese o tapena e au e la tau o lo whauru whale mene. E au mai ai. E se vai wa uma o na au mai I tono o pusa mea ai se I tulou. O pusa cereal. Uma na au mai tono o whang kofe. Wa au wala ese o mai e le atunu. Ia ai. E ta tau ona o tātou tilo o le ale sao o le nei fo I tala noanga sa tau mo whai atoile nei whatau wa. O le au ngā mara wha moe ia tau fia le wha auru whane mai o nei fo lau whasaina. E le mana o mia si o tātou tunu. Mara wha lau lapa le ataua. Palo, sao doa. Bau, ese le tau o le tātala noanga le nei a wā mata mai o. Sila mai wha uo ia wha pena fo I la tau o lo ngā lue. O lo ia ma I la tau e ona ia le su lea o wawa ai atu a pe o whawhewhe mai oi. Ia, na lo talo whaia ele lei, se e whatalitali pea. Po a whailai le nā mata upu. Ia au te pole, o lo iai mosa ma lau perfeta. Ma o te tū atu fo I le lango le mea lea. Leanga o le upu I le upu sa o tilo ma o toi mata ma whaalongolongo le lei iai. E le se soli tula fono wa e whaia. Mea manino le nā le whaafunga mai le tunu. I le upu. O upu I e whai. A wha peritania. Allegedly. O lono winga. O loo iai le matenga I le whale. O loo iai le masalonga. Ioi. O le wo ata hatu o le masalosalo. O le fualea. O le le au mai o stangata o ti tono o le pusa maliu. Ai mamafa e le mawhai o na si I le au whaingalwe. O le si la tu langa le nā. Wa masalumia ilo. Ia o wheni pusa pa whapea o le mawhai ona si I pia whai o iai ni contents I tono le mele. Ai te li whai atu fōi. A me ua e mauti noa. O le ua lau meila isa. Sa e sao noa. I le mata upu. O le masalo mia. Nisi au wala. Wa popoto tangata soli tu la whono malato whai. Lea fōi na le vela o porkalambe lea sona nafi. Le random compulsory drug testing of Samoa Airways staff. Whai e le SROS. Lele la.
to tele ia na fa malolo nisi ua ave e le la pata inga a o le ba ua bai tono le fa vale le o le ala sisi a wala e ma fai ona sila o tātou te tai ile mata upo le tau fia o lo sao le na ma lo sao le a mau ma le fa mai a Samoa ile mata upo le nei ia o isi mea ia e vai atu ne ia o la au malosi isi vaenga ua masalomia ua pei ua le fefe le istanga te whaanga le whanga ile iskanga ka ma wha umai le ola o le istanga to nasa utanga ima le sisila iai awa o le a fianga o tangata nei i meo fuala au whaasaina po na koti ona lato le fefe lo wa o fele lei ua ese le atu maunga ua o iai ile isi se toi fefe whaanga se la au malosi ma le toi popole fo se si le saunga le mua le ola o le istanga to nasa utanga ima le sisila iai le mea na le tupu mo Samoa Paftai le ataua. O tūlanga o ngā onga le nei e leo na tapisa la taita tala noa. E leo na tapisa. O le aafianga o whala au whaasai. Ma whao no o ai le tūlanga i le patupula ia whasio tangata. Tu lou lava le upo e toia tea. Patupula ia aafianga o whanau teine. Patupula ia leo o oi tono a onga. Ia tūlanga o whala au whaasai na le ataua Samoni. Leana iai mata putau sangante ana ia mtanga wengo malo le malo. Leana maua ia afianga o le whala wasai. Na wo i to tonu a onga. O lona winga. Ua tatau o na ngā lulu e whaatasi tatu watunu. E ti neia vahenga nei. O le mea fwoi nei o lau malos. E le heini whale whaua ini lau malosi Samoni. E tasi ale le mea sau i lau malosi e whaau whale mai isi atunu. E oi. O le tūlanga fwoi lale na. E ma fwoi no fwoi atu. E whao no masalo mia le apusa mari. Pena au mai ai, tūlanga i la au malosi. E oi. Ai o se whe au mo mori. Ia o tātou ngā lulue ma o tātou tau mawhai. E la vea i maisi o tātou atu no rai titi. Mai a fianga o mea tau whalau whasai. Ai maisi tūlanga i la au malosi. O le telo whablape. Ia lele i mautu le maisi whamtalanga i whablape. Len tūla i mai a le sa. I le asto na i lente ani. Lea foi na faina i se tamaitai i se la au malosi. E oi. Lea foi na faina i. Mo whamtalanga o se vesi. Lea na mafuai o na afia i se la au malosi. Mai na mua to ai tau nuu iai le tine i mu. O whamtalanga nei lea whiang i le waia moso oia se o tatu watu nuu i Samoa nei. Lea taua o le tūlanga le nasa au whailo ai i tūlanga i tua inga nei pe o na whai mai le Samoa e weisi. O le afa fea o nao mai i lunga e whai mai wa o whaaleanga le tau le leia o le company valele. A lea se iwa ai i lea afianga o tangata whainga luenga. O fea o mene i o masalo mia i pala o whasaina ma tangata whainga luenga o le fea iwa alele manga lue o le tango fia pala o whasaina. E ave i hele popo lenga o le tunu. Le ia tau o tato sila fia uma o tau sila fia mo iloa. E sili ato na popo le tangata e whenua i le maalele pasese tangata anu Samoa e whenua. I tangata e whaonga ina tūlanga e whala wasaina. Matanga o folder vane. Tai pei au tangata e o nā matanga o folder tavan. Le malo setu la kono. E tai pei whape nā le manatu. Ua au mai lava se vahenga o lau porkala me ua whai o se me whaaleanga ilo me tangata. Ai ua ngaloi o lea lava sa nginga mai to tono o le lato company. Company va alela tato tunu Samoa Airways. A fianga o tangata whainga ruenga. E o lava ia te lato tango fia ia fōudo va alele. O pai lato va alele. Balenga nga whaalono. A wala e le te tau na umai i le mata upu lea mau. O le mea te tau le whai. Tau la na whai se Commission of Inquiry i le sai linga. O a mea sai to tonu. O le pusa maliu lea. A waili au mai ai se tangata. So e au ili le leila le mata upu lea. Sei mai la po hala mea na mai e tonu. Awa ilo utal tonunga. Ai a pauni mea mai e tonu. O ni lava o le tangata oti. Ia ma se alunga o le tangata oti. Mani ona se e vai. Po o sona suti fo. O le mea la lea o le mamafa tele. Ma se tūlanga whapena. E masalomia. Allegedly. O le masalomia. Ioi. O masalo salonga. E te tau lana o mai e tau tala mai ma a mai. Pa le alfa mauninga pe a mai ni ata pam. E tau no o fiso lelo. E su el mele. Ia ana ele a vea. E wha ngase scan he. E ma whai ona su el mele. Ioi le a taua.
ia po manino mai lava whafonga. Lia i lai. Ono le fo wa to ulu ia timonga i Samoa nei. Ia o se tūranga nei wa malu ai fo i le fia. A o le tūranga le nā. A ta nga i lava i le mata upo peo no tātara noa ai. I la upor kalame ma le au mai ngai lunga i le press release ale Samoa Airways. O i nā le fesile ia lo ta mafofau. Po le a lava le matu ia ai o le a fo i le whaaleanga o whaia. Pe ona whapea o whaaleanga le tukulanga i le whatuatua ina o le aonanga. Le hai o kere whaiakua i le kampangi waalele i tangata Samoa. A wangi o kako koe o whaonga kampangi waalele tatua tunu Samoa Airways. Mea o le whaonga i le au whenga renga tūlanga i whala o whasai. Le hai o le alama na au mai la tau whamutalanga. Ua iai tangata whainga renga e o lava i le pailati. O na masa wa na test ma ua wha maunia. A fianga e le ngata o whala au whasai. I ona i tu esese. Ia ai maiso tūlanga le ava maros. Ia o le nei lava ua o mai lava e a fo nei e au mai la por kalamele. Ia pe tūlanga na. A wha o se tūlanga le o loa ngai. Ia la tala le whatu le whewhingi. Bring it on. Bring it on. Au mai a o le ai ma se vaenga o whewhi ai nei aso le ataua. Pe o te pole. O na o lea o te tari tonu a uia i mea na utara noa ai. E le ai ma se tala whapea na o whaia. A mea o le pusa maniu na au mai e tumu i aisa. Pe na awhai aisa. Pe o le alaba tu ai ngā telo na aisa na au mai aisa. Ia, po le alaba tu ai ngā atulanga nā le atau whawhetai lava wa maua so ua wanoa i runga le tātou porkalabe ngā ifo o whaiwa. Ia, le ua mawhai o na apamani noi le vaenga lea. E te talia ina ma e lango ina la ulu i tau le nau awatu. Ia whai le random testing po le compulsory testing o ta ngata uma amata mai te tai o le atunu i le pale mene ato sui whai pule o mai le ofisa o leo whapena fo i whai a onga au whai ngā luenga ale malo o le au whai pisi nisi e te lango ina le lu tau nau o avatu tau ona whaatino e le malo amata mai le pale mene suenga ma whai o latu test ia drugs test. Mana ia tele whapsiri ia taua. O se me matua i lua se lau pasene le lau ina le vaenga lea. O le mea matanga o fieli ia taua tau sangan tenei. Mai o se me maadia fo. Na a mata mea le tapisa o le matanga ruenga leo i Samoni. I le whaia o lato truck test. Ai peitai. Lea sa i le lato whaktalanga na nginga i runga lea. Na toi to loa pe o le ato e tolo po le lato whamoe leo le whaia o testa le tanga ruenga ato maro le malo. A mata mai lava i tai pe o na iai le whionga komsina o le pūlenga. Se ia o lava i leo pato a watu i tolo mtanga ruenga. O le a whai tūlanga i lato test. Pe wha mata o a fia i tūlanga i whala u whasai. Ai pe tai o le toi to loa o no le whono o tai o maro tau pūlenga le sa whai mai sa mo nei po le choko. Ia. Ai na o le vahenga la o le tine mu le sa whaatino o lato test. Ma au mai ei le lato result. Ia na o tūlanga i ia fianga o le ava malosi o loo. Li nifa i ei le tūlanga i peifoi ona ia testa tine mu. Ia ai e matua i au bi ia le company vaalele le ataua. A fua ia. O le neighbor mai au whaleanga mai lunga whaapele i lato press release. I le aso nafi. Ar mea moni le ataua toi tō mana tu le amatanga. E se ro pisa fo i tua inga. I ai tā lafu. O ka i kāre ngei ma tātou porkalame tātou e lavea i mai lātou olo o ngāru lue le Samoa Airways. Mai tua inga fo i sa whai ai. Ale la fo i tū. I le whaati nonga o ngāru wenga. Ai mai se ai tā lafu ma toi wha fo i o le vaalene. Lea sa o tātou lango mo tātou tutu batasi. E wha leo le mau ma whawhetai i tu sai martonginga o i tā lafu. A le neiwa matua ia uma inni ai le. I le tūlanga le saru ni parawari ia. I le nei mea wa whaasau le aso na fimo ma tā ua ilo tai ngoa i runga o pengata whailang. Ia le ataua e le whapea o tere masani me whapea. E wheo lolo mai le pepalea le press release lea le ale Samoa Airways i tu ai ngā whaalea ngā ese. Ua whaia ilo tani fo i tangata whatawa. Ia nā fo i te sila fia ua fo i ate oe tūlanga me whapea.
Ele foula ya te tūlanga o le whaaleanga mai whaapeirongo o penga tapailang. Ai, o le tūlanga i le whaafesili, o se tūlanga ua matua i alanga tatau. Ona, ta pena tatou malo, ma au mai se tūlanga whaapea, e whai u mai siaki, a mata mai lava taitai o le tunu. Madi lava. Awa a mata mea taitai o le tunu. O le a whai ngō fie foi ona whaaofi le wheau, pe momoli le tatou wheau lea. Ia te ila tō uma o ngā luhui. A tonu o se isi lea soani mo le tātou tau mawhai e tineia, pe tātou te tali le ai atu tūlanga o whalau whasaina. Ia e pe ona iai le newa i tau. Ia, wa iai nisi o tangata whainga ruenga le malo, wa a fia i tūlanga i whalau whasaina, e le tau whailoa. Le fwoi na whaulu whale mi se tasi o ri whainga ruenga le official duty. Le mamafa toi titi a tasi le kilo, le mamafa o whalau whasaina. Ia le pe ona iai nei tau sanga tuana iatu. Ia, e poi na ia a fia ngā sa whapea o na whailoa me tanga ruenga o maro le malo. I nisi o so whai ngā sa whapea o na ruatu i no whaanga whaatawela isa. Ai ia e mai e maswafa o nisi o maro le malo. Ia mane toa tena o tanga ruenga le malo o lo a fia. E le po hoi se lilo ia a fianga o pe ona iai nisi i tu finga maururunga. E pe ona a fia i foi le sukom sina o le ofisa o whainga malo tatanwai. Ia, e mai le maururunga o nei to finga rea tau. Le mele matua yo ulangoina e te lo foi fa penar finangalo le atunu. Ai longa o yese si o au ese sono finangalo. Mane tu lango le langoina o le nei fa moi moi. Mole fe awa lo bomboli marta tau sini au tu. Tafi ese tu langa i fala au fasaina. Mai to tono so tatu atunu. Le isi vaenga tau o tele mau lo mafau e fa no ai. Ona ele ai a se o sofa inga leo ele maua mai e se tamai tai e tō tasi pe tō lua alo na wa ngina lava i ngō tamai tai ma tau fi atu i o sofa inga nei la le me le tupu ili tupau tinama tamai tai ile a fianga fo i ngā koti ma le sapalai o le aisa pa o le methamphetamine po le a lava le ngā koti o le wala ta tele i le atunu Partai le ataua I le wa ainga i lona au te tele i so tatu atu du i Samoa nei. O le a fianga le nā wa iai. Mai, e le to a tasi foi se tama i tai, pe to a se furu tama i tai o Samoa atu o le ai, o te loa sili atu le fai numera. E toi titi lau tu sa le fai numera tama i tai, ma li i o loo a fia i tu langa o fuala u fasai. O le isi atu langa le a taua i le tu langa matau tia, o le anu o le fuala u fasai na peona ia. Ia, le foi na wala au le vai son te nei le ataua se tamai tai foi sa faiala na plana tamai pisinisi o le foi o le pankeke ma fora foi le fa tau o sandwich ya le foi o yo da modianga fa ka se le pankeke ma fora ma le aisa ma le marijuana yo ya foi se tamai tai na ro asi la na pa anga fa pui ai sia kia to e malo fa pui ya mo ai foi tu langa i fala au fasaina o le tūlanga lea o whao no mai tauina le taimi nei le atau. E pei ai atangia mai o le a whao ngā le tūpau tamaitai. E tu lou lava le tūpau ne o tatou whenga foi, ai mai so to whawhine o nei tina. Ai o lau lewa ai, e pei ai o le a whao no iei le taimi. E a foi nei e maua ai o swainga o tamaitai lava o whaia tūlanga whaatauina o whalau whasaina. Ai pei o le ala lafia li itua. Ya le si mata upu tele le se fulu kilo le sa mo me se pisinisi sa mo nei I le to malo fale tan mertasi ya le foi sa mo wai se tamai tai pai nga ruenga I le fai pisinisi dia I ona fianga foi tu langa I fala upa saina ele e moni la sa no ngale ya tau ele ai lava se o so fa inga ale mtanga ruenga malo ele maua mai ai male tu pau tamai tai I to tonu o fale po no fuanga o loo whaia ile tūlanga, le sori tūlanga whono lea. O le whaafetaua inga o tūlanga I puala o whasaina. A e sila la mau ia I nisi o li poti na au mai. O nisi o tamai tai na maua I os whainga nei. E a maua mo lato maitanga po maito. Tulou whaafonga le tudu. O tau sila la I le tuai ngā tūpulanga lea o le a tupunga mai I le mea lea. Tātou popolenga na I a tātou whanau. O tai o le malo, manuu ma ainga mo atai au. La la toinga,
tusala e whanau mai le pepe. Wai le ai masa, o loo iai fo le matenga ma le masalonga allegedly. O lato umane, they are all users. Ai ula tu ai male paipa, ai ula tu ai male tamaititi le whanau mai. O le a lale tu ai ngā fianga. O le a o iai whanau le tunu ua whanau mai i tangata nei. Ma le a fianga foi, o le soifua malolo ina mna tanga ruenga. A wai whanau mai pepe nei ma mai. E whanau mai le anga ulu ma mafau. Langa foi o lea a fia le mea lea. Ia o tupe alu na ili whale mai. O tupe alu i tautonga, o tupe au mai i whafo o lea tunu. Mō tonga whitinga o toinga tupulanga lai o lea tātou te mana o nei iai. Vai atu le whafunga mai le tunu, mal whalalo mau. Ia, o le tūlanga tonu wane nā le wa iai a le ataua. Mana ia tele le vahenga le wa o ia le tā whasoa le whiawhiri nei. O le whi au lava o lo tau mori mori. O le a le tātou ngaruenga whai whaatasi tātou te e nai tūlanga whala u whasai. O le aso tātou sao, tātou mātua ma a inga ta itasi. O nuu. Ia wai e isi nuu ba mafio angare ataua. O la e o isi makai whaasala isi ai. Au le kau solo musar ka ngofi whala u whasai. E iei nuu. E oi. O le wai mo so oi le si o tātou atu nuu i Samoa nei le ataua. O te tari tonu a na whaapea o Samoa le whaitapur kalame e te tala le laina. E fso ta i atua tata. O te tari tonu le ataua. O mea e te le i whaalongo iai lunga i a te lātou wa iere tō mai whatu stala lātou te ripotia. O le a e whaalongo longo i mai tangata ese nei mai nu, ese mai tū mālo ese o sio tātou atu. O le tūlanga lana i le waia moso o ia iei Samoa nei. O le matua i matau tia o vaenga o loo whaapea o nā tūla i mai i tutono le atunu. Ai le o mawhai o na i loa. Ioe, me fwoi la le whawhetai i lunga o penga ta whailangi. O lo mawhai ai o na sila fia e le atu nuu nisi o mea o lo tupu. Awa o le toa tele lea o lo iai nei. E la tau te lei loa mea o lo tupu mai le si tu. E peifo ia o le soifuanga. E ka kasi le ngu e ngofo ai. Ai ka kere i loa whawe lawe le ngula i mai le si piko ngu. E peila o le tūlanga na. O le au ngā lava marwha moe moe o nei a tātou tara noanga ai mai se fo i le pokalame matango fie le atau. O le momoli o le whi au. O le asa tātou ngā ruenga, e tātou te ngā ruenga, ina ia fō ia. Lea wa sau ruma a fianga o le tū pāo tamaitai, wa iai whanau talavou tamaitai wa a fia i tūlanga i whala u whasaina. Ia, o le alo lato ruma na i le leo le amau. O le aso lato, e whawhea ona toi tapu e mai leo langa, o le asa ngā ruenga tātou mālo e mawhai ona. Ia, ai pei, o le nei e tau wheo lolo nei e tātou wheau o lo mamori runga o tātou porkalama. Ia le nei pe wa avele mamoli o nai fe au ia ma mea foi lea wa pasanga mai ai nisi o a u malolosi. Ia pe o te whai ngō foi o ni a u foi ia ele i lopo le ale lumana i tau nuu iai. Pale ngā whaalo alo. Malo whaptai. Whamata o lea tātou te tapisa lava foi i tangata o le tātou o te nuu. Ai tātou te whaangalo ma le tilo sao i le mata o le matangi. I seina ia e taunu watu lea tunu, malato mea ia e whai. Awa i lo utali tanunga tasi lea mata upu e sili o na tāua. Langa o lea fo e la wa tātou ta tala ina nei lea avanoa. E o mai fua ai seina lea tunu e le to e amana ia le whai o ni visa. A o seina fo e la wa nofo lea tunu mai o lea o mai ututonu. Wha mata, ero iai se matenga ma le masalonga. Ia i la tau fo i nei o wha au fale mai ai ia nisi o la au wha sa ina. Ele ngata i la au malosi, ia wha pena fo i fwa la au male nā koti i tonu al tātou o tunu. A lea kau ke pisa, a lea milo asa inga ima pingiaku le mea, pingiange le mea. Paftai le ataua. Mana ia ia le vaenga le wai sau noa iai. Ia o le ata au mai alama ta upura sa tula i mai i siusenga. Le saina lea sa fiai mam whamanua li ai se maru al malo i se la au malosi. O le aka au mai sa inga haka ki karakalangoa i atonu e talieni i le tawhafsiri ne fiaf. I le tūlanga ia o le la au malosi le na mawai le na whaiere soni ngā tūlafonu e le whatanga ina. E oi. E le i resitala ina fo i whare tūlafonu. O le fsiri. Ia o whea ngaru sa inga e mai. E tasi ale upu fo i tati whangai. Masalo mianga au mai kongo lako pusa o loa. Le atau e si mahenga i le saina lea.
Na matua I yali ya e lunga upenga tawhailangi na ua maua whapatalanga I le saina lea mamoria le mtanga luenga leo ina ua iana sori ngā tura whono ia. Ali ya e mai no lunga matulanga I whapea mai a nisio le atu rātou te loa le saina lea ma sao latou ngā rua I. O le saina lea kango fo I tūlanga I whalau whasaina. Oi. Kango fo I tūlanga I whalau whasaina. Lea fo I la sao tara noi, le sao por kalabe I le whatua umai ora tu por media. Pe le whaongo ono mea ona tanga I le matanga luenga leo leo. Si whao ngā ia ngai waia moso oingi. Ai whaise ka pepa se search warrant. E search kua a seka saingani. E wha maka le lope ke wa sao le nei waia moso oia sio tatu atunu. A wao le tele au mea e adu wha waia moso oia taimi nei le ataua. E mo waia mo ioi. Le sao. E sao le leiba wha maonu. E siri aku le sao mea ia o lo o whiangi ia I lunga o pengata wha ilangi waia moso oia. Ngai lo le tulo wale ia I la tofo I le vasenga o tustala. Na ilo le tele o mea o lo fa peona ripotia e le vasenga o tustala. Pa tulo le vasenga malo tustala asu tatu atunu. Ai o tu langu na. Le waia moso oile e ia Samoa. Ona o le to atele o le atunu e la to te sila fia mele ataua. Ai pei o le mele fa manumanu. O le fa sala le nu. O le loka leo leo. E oi. A o le tele o mea taua. Leo lo o la to sila fia o soli ngā tula fono ese. Ma a fianga ese o tūlanga I whala whasaina, o tūlanga I isi soni ngā tūla whono. Ai pi la tū te whewhe. La tū te whewhe whailo, la tū tangata, o nor wha manumalu mai o le tuli. Tuli maranga ruenga. Wha te a malenu. Pi ona I tūlanga ia, o le tūlanga tonua lea, ua le mawhai ai ona wha leo, le tūlanga lea ia tatau, o le si tangata Samoa. Ona o le wha manumalu mai o le tūlanga. Pi se wha matau o lo ti e lungo tumuai. Ia vahenga ia. Peo se au tari le I tu sai male nei. Ta ure atau. Ta fitai sa loa. Ta ua tele le ta fitu wha I le aso le nei. Te mua le nei ua ta whilo I lunga o le Polokalambe o le ngā ngai fo whaiva. A tonu fo I eise tai au I le tano awai. E te maua I le sao. A o le sao lea ua ta tala noa I le aso. I le whaafonga maua le atunu. Ta tala noa I le mata upu lea. O le se senga o fitu na inga. Na whaia e leo, male saina, negotiation. Leo inga leo pule nā, o le tala noanga ma fitu nai ina ia whaamalia ina le manatu le saina. Lea na ia tau fia whaamalosi la au malosi ia se tamai whana, ia le tamai tai. Male tūlanga na iai le mata upu I le tangata leo pokaki. Male o atu o isi leo na a fia ai le soifua mamaliu ai ia le sunga ia peni amina. Lalo talitonunga. Wo se teimi wa te tau o na whaia ni la ei po o se vaenga whaapitoa Special Arm Squad a leo le atunuu. Ina iau nei toi tulia ni tangata whapene na o nai leo e o eleini ni ofu o na bulletproof vest ma se e vai ma pūlou ma iai ni alato a upenga. O leo o mua whasioti mua e pokaki lesi tangata ino whali. La tau te sila fia le lei. O lo o wha upenga ina le tangata lea. And he's dangerous. He's armed and dangerous. E wha whiona tuli leo. E o wha sama noa ma wha te I whata I o. E wha sanga I mare pulwhana ma la au malosi la wha tali mai o. La so talitonunga o se teimi o te tau ai o na iai se Special Arm Squad Force. Ale, fita po o tātou leo o tātou fita na. Partaile ataua. I le tūlanga le matanga luenga. E iaia le team whapitoa le matanga luenga. E whea ai matua I ngā me whapea. Ai maisi tua I ngā mata upu o ngā o ngā whapea. E iaia le team whapitoa. Ai ona o le tūlanga foi lea ua tele ana whao ngā foi lea le matanga luenga le ava whata. E pe e whao ngā e soana upule mua. Ai, o le tūlanga nei ma le suia inga o le soifuanga mo eile ataua. Wa le o te tutusa. O aso ia po le a le o ngā o mata upu sai ai. Sa mawhai a o na sa whai lalo ma taratara noa. E oi. A o le taimin nei, le ai. A ua tango o lor tangata la upenga. O ina ai sori ele tūla fono. E peila o na maari e lau saunuanga.
ua tatau lava ona toe faamalosia le tulaga i malu le malo e faaupegaina i ma o tauina lelei e le faapea na le faaupegaina le ataua e le ilofa oga e lelei ona a o tauina lelei i le tulaga maualuga auā la tulaga o faavelai faapea ia peila ona iai le mataupu lea i lea na afia mai le sai o te talitonu ana faapea e tofu le malu o le malo ma le utu tautulou lava o le afaifoina malu o le malo e la pepea i le soli ngatu la fono lea ia ma le isi tulaga ia e matua i whanoa noa o ane nei taimi i tulaga fo i lea i le fatoa ia e foai ina ua tulai mai le vevesi lea domestic lea violence i to tonu le bare saina malona malona tolua ia fatoa ia e foai lo male warrant of arrest wa leva ona tapena le whamastonga ina ua le au wai le saina lea i lana matau i lona whamastonga e atangia mai la ina ua toi Moses i reporti manu taka ronga leo leo ua pei ua tumanosi le official lawyer si le te ena ia le tarosanga ale lo ia le saina lea ina i te tale tua e whaatale lona whamastonga ua te ena malosi le official lawyer si li ma whapea mai ua feo lolo lava ma ele e atangia le whamatalanga ele tasi se mata upor saina lea ele tula ye no whamastonga lona winga ua whai mana masani le au wai whamastonga ia ai whawhetai le mata upu le tula i mai na ia e lunga mora tu sai ia mao le ala ua o te taritono i mua wala au non tu sai patua whaasolo i poi mata upu e mumu mai al mana ia te relo whatu manatu le atau amor tatu mtanga luanga malo le malo ele tatau ona tatou mafofau o Samoa le lua sefutau sagataluai tatou mafofau o Samoa ua matua i te lē le suiga ua le fefe foʻi se tagata e oomi le amoti o le tulaga le lau malosi e tatau lava pe laʻitiiti pe feololo pe lapoʻa le tulaga i le i se faalavelave ripoti atu o ia lava malu o le malo ma ia o tapenapena ina ia aua neʻi toe afāina mai se malu o le malo i tulaga i fevesiaʻiga pea ona na vevesi mai latou o loo atu e soalau pule se mataupu ma le agafaaloalo le ataua o le isi vaega e sili o la faimapopolega matugaluga lea la ua tatou tatala nei le vaifale ma le apaanufe i le sausoli le asaina e leaini o latou visa faamata i lau faalogologo atu ina auā le fiua saʻili atu se avanoa e talanoa atu ai le ofisa o le palemia ua o le ofisa o le palemia e vaaia le Department of Immigration i le tulaga la lea mai nei la saina toʻafia se lau pe fia afe foʻi taape le tatou atunuu ona le iloa ia lea e lē lava leoleo e tasuʻe mai saina nei aʻoā ia ni aulape o le a faataoto tatou te iloa ai auai le umia e le ato le lua vai aso e tafao e sauile saina e tafao mai ai lolo faasamoa ioe ua iloa le tatou gagana atoa o ani galuega te tau ona faatino po ni mea ua uma na tapena e puipuia ai ia lo tatou atunuu ma o tatou tagata i le ulu fale mai lea e lē toi ai se papupuni e taofiofia ai le taunuu mai aunoa ma ni visa tai le ataua o le mataupu foʻi lea o loo laualuga i talanoaga se o tatou atunuu o le vaega muamua le ao i se faamatalaga o le tatala o visa mo le malaga mai o saina ma tatou e fia malaga i saina ae o le nei lava o loo taumafai ia po le mea ea o atu e talosaga ni visa faafaigofie mo le malaga atu i niusila australia ae mai se i niusila ma australia o loo toʻatele nei o tatou tagata o loo iai nai tamā ma laitinā e fio atu e asi le fanau ioe ae pei o le tulaga le iai e toititi a masina atoa o faatali le tulaga o isi a visa o taʻilua masina o faatali a o lenei ua matuaʻi faigofie lava ona tatala lo tatou o ia faapea o koiga kou aiga i saina akogo ua o inga ka Samoa ini o latou aiga i saina ua naʻo ni tagata Samoa ua faaipoipo ma nonofo i ni tagata saina o kakou ia Samoa o le tatou nonofo i tagata Samoa e lē iloa po fe o saiga e kapio ia lava avea nei ma le tulaga ia Amerika Samoa e le akoa se 20 minute e lele atoe le vaalele i fagalii i Amerika Samoa ia o le gei a kaukeo o le pemika o le gei lava kauke feo i pemika ia ae o le fesili
O fe e ale tatou ato Samoa sa whape o nā nginga i o le a whapawhala le tūlanga i le pēmita le a Abrik Samoa tatou te ulwhale. Ia wo ai atu nulata mai a leo tatala le visa e te ulwhale ai i saina tatala le visa e te ulwhale ai Israel. O le tūlanga la i le whawhesiri le a tau ai tali ai. I tā penanga mo le ulwhale me o saina i Samoa. E leo iai masikaku ka penganga o iai. E leo iai tātou tā penanga. A fua iai, a mata nei o ngā solo mai saina e ngā ruru i Samoa. Ia, o kangaka la wale wang fio ese me ma o i sainga wale la mama i sainga. Ai o mai ngi Samoa, pe ia o le hon para kaiso. E o mai nei matua i fia. Ia, ngā pāwana la kua i kianga o mai asu e lo matua lua Samoa se i tu lou lava lea fia. Moni. A pāwana le la fai. A fai la kua se lau sainga i le tupale o tamaloa matama e malanga. Ai o mai mau ai tai lato tai to lua po lato pa anga i te Samoa i le 5 sku. Ia lo na winga. Ua fatu pula ia ila masaina no nofo Samoa ni. Ia mai tato fai tete. Ia tunu fa pene. I le onga. O kake la kiki kai kai ia wa kilo kake va ai niusi tunu ba mau. I le onga. Le tato va ai wa matau naftino mai. Ia tūlanga i tūmanga ni tangata. I le se fefe. Ioe. Ai ma se fefe ku mai whapa ma le whanga renga la vea ele manu na manu. E whape nā wingo tangata ni. O tātou i Samoa. E whailonga whesiri le o mio le amoki pele ai. E ma whau ma pia ma tau le tūla whono. A o tangata ni. Le hai ma se popole. Ngā o ngā kua i runga amoki. Ia. Le ala tūla i mai tūlanga le. E mai alofa la i matanga ruenga leo. A wao la tau lava nei o lo pito i ruma. I me whape nei pēa o ni matau whape nei. Ia, talo whai. Ia, pe le se furu tau sanga rumana i o atu iai wa onga tūlanga i nei matau kum whatupula i ar community e lau saina i Samoa. Talo whai nei mano le māloma nei tatou whanau lo ngā runga ni tanga ruenga. Ia, lea whaina lo latou soifua. A wale tau mawhainga le vaenga le peona e saunoa iai le atau. Manatu o le ngalu mua o the first wave of Chinese settlers and migrants. O le ngalu mua le na le na se mai saina le leina le lo tatou wola fatas. Ma o lo tau sanga o la tu tua ma mal malama i tu manga i fanua ma le whaaloalo ma le alofa. Ma ua whetanga i fo ia o tangafa fo i o tatou tapaitai. Lea lawana tau mawhai e tau fiofi ia le nama tau pu lea lau malama sei nei. A o le ngalu la lea o saua i loa. Le ngalu lona rua lea ma lona tolu. O le polenga le iai, ele ngata o le au mai e fo i o nā koti tonu. O a upenga e le whaataka ina i lea tunu. A o le human trafficking. O le mea la lea u te whaatua nei. E le asa mea le o isaina e le whai. Chinatown, New Zealand nei, Australia, Amerika, ma Hawaii. Ia o nisi nao pisi nisi. O le a fia ai ta mai tai la iti o le tātou o tunu ma tupulanga televou. O fale tali tane. O fale tali whawhine. O mea o mawhapena. Traffic atu nei ta mai tai Samoa. Isi atu nuu ma isi atu nuu o saina ma le lalolangi atoa. Ai au mai isi mai tai tonu. Ia o whainga fole whaatu ina nau whaaso toma ma kumoro. Ia ma whainga nā. Whaatala tane, whai e lātou whale nā e tali ai ia, e whai ai ia me o tuina naunga whaanga sala i lea tunu. Wātu le whaafonga mai, mau malau whaalongolongo mai fo i so sa i le mata upu nei i le tatala ina. Na whaasa o loto le a ngai mai o saina i tono Samoa. Ma le whaafitai, o le tūlanga nā le tā te tiro ta ita iai. Mai e ta tau lava o no tatou pui, ai mai se lava i nei tatou walo mo whanau ta mai tai. Ia, a mai tau iei, le a taua, ia wau re nofo i Samoa. Eoi, tate alu atu se whalo loa sainga, ia, o le sainga, whai pisingisi ka māloa, ai wana nofo ma se ta mai tai Samoa, ta la vou la i ti. Ia, e le isa uwhi au a mea, ke whai haku le amane, le winga o lau tala. O le au wala lea, le au saina lea. Whatuloa e pio maali lau sau noa ngai nisi fo yo. O saina ua tala ngafa isi o tatou atu nuu. Ma ua atina e o latou a inga. Ia, mai, e moni lau sau noa. O saina le leina. E o mai ua o ola le o langa wha Samoa. Ua whai latou tautua.
I tu tonu o nuu malalafanga o lo o nofo ai. Fai matai. Ia pe maupolo ai. Ia, fai matai. A o isi sainga ia, o le muri mai nei. O le tūlanga na. E o mai foi lea pe e. Na paua lea o le lato a wala, o le lato pepa nofo mau. I to sili lea o na malosi sa mo nei mabahu. O le suer teina sa mo e nofo ai. Ia, a le whanau noangala. I le tala vou o nei whanau tamaitai. Ia, ta te ofo foi teitai mātua. E oi. Ta te ofo taitai ia i le tina, o le tamā, o tuangane, i le tuu. Ia, o a whaseseina lava i tūlanga i tamau a inga, ma tūlanga i le wawa i atu i ta vale, o fale, a o nei mea uma. E ma whai fo i ona tātou au sia. Pe a tātou finau, ma o tātou wola i mea o whamanu i nei tātou e le atu. O le whato sina pito sili lea na whai e saina, o le tūlanga i tamau a inga. Io, ma se e tia ai ia le vaaia a alo ma whanau tamaitai ia na te ia le o whai maritau ina ma le lo matua ia o loru manga iringa o loru manga iringa io, ai nganga umanga au le sainga kai peo le sainga pai pisingi sila ko ki kia sola le ana toi vinenta o pari moalana le ta o pa no na toi vini kwale ko mai kai ni poki aku ba ile sainga le la ko sora i non ko rua mongi lai o sainga kia inga ia io o tūlanga na awana i whasa seolina i tūlanga i tamau a inga a ngā fuile nei awa noi mo moni ei le whi au tā ua i nei o tātou a tangata ka ko wola ma tātou finau ia le hae maa ngai polo keki o miliona le whanga solo ia mau haina ia tina e mo a inga ia a tūlanga i le whato sina lau saini ia pio tūlanga tamau a inga tūlanga i oloa ese olo whato sina i lau saina i alo matamaitai ma whanau tamaitai so tātou atunu. O mana tua le si tala i palolo fole le sua malie lole a paparangi. Whapena umale mea lera o tūlai mai. E sua malie ia lole a saina ia e whaalata ia tātou. E a sila lai le a fianga. No nofo i malisi teine le wan tintilo el te leo o wafu o saina i whapena o lātou winga. Ele tasil to lua le lua ele tot. E ana wawaile ia. Au mai foi. E su e lava e tau mawhai, e su e se whanua. E no wholo e le teine, whai lor whapiponga, ka ua ngofu. Whai le whapiponga, whanau le teine. Leo ua maua le a ia te tau. E mawhai ei o na whai lona sitiseni. Le whasi whanua le na. Whana whanau ai lava la ia lea, ma whapena ai lava. O le motu ngā tuale na, alae ngā solo mai a saina ia le o tāu fia lava le solo mai o saina mo lātou ai. O le mea tu lai mai a i tātou. Ia, e leo se mea le lei mo lumana i tātala noa ai fōi. A wā la ua wā tele i le tō whā le atunu mo lātou mawhauwhau. Ia mate ai i le taunu unga o patatu o me nei. Sa whai mai lau por kalame ma o whātala roina mai eise tasi fōi o suicidia tu stala ma whasa le lau. Mai le stete o Hawaii le vai asana se ima mai atu nei. Na o ile mātale noanga, ile mata upo suenga le FBI ma le CIA. Na o whamatala le iai, o lau lui tau na tu atu leo, ile ma liu o tu au. O lewa na tatau o na maise me tau o le ora ma le court e tau le subpoena, ina ia tau fia mai, phone records uma, phone datas, leo lo wha mau i lunga o tau o svo i lea le Vodafone ma le Digicel. Ina ia whatustusa a wā e eitangata na lato whaonga ina telefoni. Mai le o se mea masalo mea le mea o le mea moni ale mea le na. I le pōna mali waitu au. O aina telefoni mai Samoa i New Zealand nei. O aina tu i nama telefoni solo. O le taimi e tupo se whara lave i ate oe. I lou le mautonu. E ale tangata te whatutua ina te vili i ai. You panic and you want to call somebody. O mea nai a ngā i isu e ngā ale FBI ma le CIA ma leo e maua i lava tangata. Mai le ngata i nā, e le mwhaino pepelo le telefoni i le data le i lunga o le poulea. E mai lalo e whatustusa, mai loa ai le mea sa e tūtū ai. Places you at the location where the accident happened. Maua le le i nā, wha mai le tala le, ale tūstala sinia le fionga ia ai ono. Le launa fausia. Sa vea, o le mea mua lava le nai tau anta tāpā e le ofisa o leo. Ioe,
mai le court order, ma mai e lola ele o le whaatanang. Ina ia sapina mai ia phone records na, o te whiu e whai atu, ma a watu le neilu i tau sanga ma tau sanga ma. Le a ia se me o e whaalonga ai. O ye sisi o whapeo, mai le telefoni a al tamba leo limon. Na o le telefoni a samweru leo whai nei. Le foi sisi o tala noa lava i le mea lea, ona o te tali tonu, ma le wha maoni. La e la tau te mana malama le iai, ia le mtanga luenga leo leo. Ai le o e whai le mea lea. Therefore, the Minister of Sota Inga and Technology, o lai wha talitali mai ina wau mono mātala noa. Talitali mai po a whea, e a whea ailo na ofisa le Minister. Ia le ala ua a wha tea ma le Minister. E tau lo lana o i sisi Minister la o iei nei. Mai se wha tananga. Ina ia tau mawhai e sue, ma maua se file mu. Sau noa mau, o e sa avea fo i mali malu malo le telo tau sanga o mawai. Tau te iloa le lei, o i tu ai ngā leads nei, e fe soso di tele i le ngā ruenga, ali i mtu mai tai malu al malo. Paftai nei ataua, ia o le mea nai masani ai. O le mea nai masani ai, ia le matanga ruenga malu al malo. Ai peitai, sisira fui le ataua, e pei ona a nginga le mori maua Samuel. Sa o i totono le ofisa, ma sa tau whina le telefoni, mana to e fiu e turi. Mana fiu e turi. O le mauanga lea le mawai nei a lea to e sau e losa moeru sau lunga o le media, malana mori mau. Lea la na sueloa, ina ia avatu lota o fia e o mai na so. E le iai ma se mea wa ave whapastonga. A wa ana whapea le ataua, e ave mata upure ilo na taimi mua, na whai ene mori mawa Samuelu leo. I le urua isu e suenga. E urua iso suenga lea sa whapea ona iai. A tonu e o iai le whato whala inga whamustonga, ma au mai se polo inga malosi. Ina ia sa ili pe whai mai se whata, mai se polo inga e whatanga ai company telefoni nei. Ina ia au mai i lalo le tara lea sa whapea ona tau noa i Samuel. Ai peita ai le ata wa man whafonga na tunu. E le i o le mori maua Samuel lupa whamustonga. Lea lava e o mai lea so. Lea o tau fia, ia si a fo iaro na tunu. Ele i wha longo wha mastonga i le mori maura Samuel. E oi. Lea na whapea mai a leo, ele se, pepelo. Ai, o le vaenga lea, o le mele wha mastonga na paula venga tanga malo. O le tusi i lalo mori mau. A wai lea na Samuel mori mau o mtau kure. Na iai fo i mau voa tu au sa o latu ta whao le polea. Sa tusi a lato mori mau, ma wha mau popo i le whaila. Sa ta tau la o na o, i lumo wha mastonga. Ai peitai, ere i o, lea sa toi turi e Samuelu le mtanga luenga leo. Ma o ai lava ina sauro Samuelu, anu roi rungo le media. E wha i loa lana moni mau, ma vahenga umaia. Ere teite i tau Samuelu tūlanga i malu le malo, na o iei lana matau. Ai mai se lava i le malu le malo, sa whapea ona wha i loa tu ere numero le ta vale matango ta i lungo le system. Ma tau mai nei ngota ngata le stala i ta vale. Ia, ai peitai, na te iawa molo au atu le natai. Lea la ana le to e sauro Samuelu i lungo le media. O ina la lea na lai lona turi apu. Ina ia au mairo e loka. O na lau whapea mai. Wa whaaleanga o latu tamari anga i Samuelu. Wa whaaleanga i Samuelu o latu tamari anga. Lea whaila ei maritangi ale. Ara whai pule o whaleata numero tonu. Ia e whaasanga ia Samuelu. Ia na tua inga sa tua ia nei. Ai ana whapea e o ona mataha upu. E pei ona o toi Samuelu ma ave. Wa le au te lenga o mataha upu nei le ia taua man whafonga le tunu. Ana whapea lu watu Samuelu malana mori mau. Le ulua i taimi. Le ulua i susuera. A watu lo mare marwhai pule o mato i tu malo o whaleata numero tonu. Watu e whaile mori anga. Pape ne o file mu le tunu. A watu i luma whamasidonga e whaalonga. Watu whamasidonga e le whamani e ina le mori anga o whai pule. I le mori mau o Samuelu mai lato na mori mau. E au mai na whamasidonga le tatu. E whapea mai whamasidonga e leo iei se malo si anga o mori mau e whamaoni ai le. Ai ana whapea whai whakonga le whamasidonga i le mori mau o Samuelu. E te lea vahenga whanua e mara vahenga leo e sauno e lea tau. E au mai se polo inga ina ia au mai le tara rea. Mai company telefoni. Ma au mai uma telefoni e pe ona whangai. E au mai e fisosoani i le mta upure.
Ia pe se utani lea le atawana ni vai ngona fiaki o e tata no ngan tau. Awam tua mau. Tu sabe te no fo matongi le sami le telefoni pe te tango fo i susunu pe faaleanga pe faoso e lunga ki kapila. O le ewe ai se me mawhai na tape wa uma na wha mawina uma e lunga le tata lea. Na mai a print out o le extraction po le mea tau retrieval. A mai la ia ta fe le tele o tangata o le a mapuna i whai ingoa i lunga. O le taimi na whai e le text a wai te sau uma ia tustu singa o le text. O whea le location na whai ai. Lea lava leo na whai atu. E iai le popolenga. E iai le popolenga o tangata leo lo whai le suenga le nei. A wā o le a tele ingoa o le a mapuna i whai. O na whai la lea o na koneti uma dots nei. I le taimi na tupu e le whaarawe mai se sile ala no. I le tata ma o le mawhauna o tu oal ma ta upule nei. Le anga le ma ta upule nei na a mata i lona fe vai a i le atunu. Lewa i uai ina vale whangatia. I le tūlanga uai ai le tātou whainga malo. Aisea. Le anga fo i uai ai le matenga ma le masalonga i o le conflict of interest o tātou whasota inga i a inga mangafa. Dea la uai ai le masalonga lea. I le tūlanga lea. O le pui o stangata o laumanu ia i se soli tū la whono. Ia ai whaasava vali lea tunu. I le ala. Ia ai pui le tangata lea. Wa sisila la i le mea lea watu la i maini. Ioi. Ia watala me whaua o tanoa le atau. Ia lea wa. Ele i le vanga ubanga whaile morianga o le tai whono fo i o le. Vanga whau whaia whatu atu le tu sa motas. Ai whaile pāki le whaifo. Ia ale tu mai e ma le sa tua ia sa mweru na mori mau. Ia. O le foi sa na ua sa mweru na mori mau. O le ko mai kongo ia i le pākira. O ila le atangia mai ai foi lea i le vavai. E peia e sa o le vaenga lea. E ia le masalonga e. Ia o se tau soa le masalo le atau. I tūlanga pe papea. I le tu mai ai ma le tangata o loo. Lea ua mafua i le tele o vevesi. Ia wai le ase sio. O ta ua. E le fōpua le whapalongo le tunu. Pe ata ua tu le sua fo le whaipure o loo. O loo iai lava tua inga le taimi nei. Ia ai tarosia ia le whamoe le whamastonga. A wao le mea moni a le ataua. Ana whaapea e mawhaina au mai le whamastonga se polo inga. E toe fo i mai mata upo e a mata tulona a matanga sao. Ia. Se manu ua whaamaria ina le atunu. Ona a mata role la matanga sao. A watu i la tau e tauna moria. Moni mau i Samuel wa le whaamaria ina. Ona toe role o le au ia Samuel. Ia pete fa pena le vaenga. Ia ai peta yo le la tato walu ia fa pele o gaton. O le nei mata o e au noa ma se amata. Ia malanga falalo. Fa taile tu o le la tato walu le famsnonga. Ele ngata i le famsnonga o le sunga lauli o le mali toa. Famsnonga o Samuelu. Mali o fa tau malama pa o le telenga i le li o le tu ia le vea. O lise. O le fionga le li foi pule ai. Ia whapena fo i ma le fionga i le sa avea ma minstau whaatoanga ma whainga whiwa. O le mea tā ua o langa o le sa whaatalano ina fo i la vea whaatau malamba i nei. Le tā ua tele o lana su enga sa whaia leo ua tuli i nei o ia. La au mai la su enga leo le na whaia mua ma le su enga lea na whaia nei e la vea. E li o whaatau malamba. La whaatustusa po o ai i ngoa ia na laumanu ia le mta upulea. Ma le recommendation na whai mai e rio. O le taunu unga. O lana suenga. E le tangata e tau ona o e whai tau ia na ai ata tau whaal tula whono. Read him his rights and arrest him. Ioi, mo lewa na tau na whai, alal mena whai. Na o au mai lio. Whai mai le pou mai le mea sa iai i whalali. I tua. Ai mai ngā lulu e matangata ia e whaia le suenga. Ai umatoe wala au atu. Sau ua tuli oi. Ioi, wasi sila iai. O le ao ngā nei. Le li poti na whaia e whaatau malamba. E whaatusa i le li poti na whaia e le vasenga o leo. Ma i la tōna susuea. Na u whai atu lava i alvea. Teu le lei whamai o lo teu mau. Wana umalol sa ilinga selini nei.
Whai atu le talanoanga o ila lo i lana lo ia. Nana KC. Ia, la so tantanunga le tāua o le suenga le na whai e ui a lava wa fo lele wa mai waile ngā ruenga au te talitonu le alofo le tua ma le atunu. Sa anga le lei mai. E so ni fo i ina ua le ise ngā ruenga e po se income fo i ale sunga le i inspector. Paftai lava le ataua, mana ia le mahenga le wa e sau no ia. Ia au no fa uia mo mafau ile fa malo longa o lio. O laisi la fia le matanga ruenga e baiso tai le matanga ruenga. Le leita pena o sospenga. Ai o le mafuanga le na la yo na turidia. O le longoa o le komsina. Ua au mai se me pitosili na vai ia e fai wa fa pito inu. Ai ua le amana ia le suenga au ili e pei ona yai le tau mawhainga foi. Ia ele seru foi le foi tamari. Ia le to fata. Ele tele o na sauta o le mtanga duenga. Ai mai se ala vea o le si lea ia e fai ngō le lo ia mtanga duenga o le prosecutor. O ia le finau a mata upu. E ei tanga tala e wharpui taimi nei sa finau e li o la tau whaila i le tua leo. Ma lea lai wharpui ho o ma taimi nei. E lava la le si la fia o sia pui tamari i e tu sai fo i ma le tulafono. Ai peitai. Ia peia e nā tangia mai i le whatinonga o nei whamuenonga umu. Ia pei wera o na o le whamusinonga whaneo. Ia e whai lava ia tūlanga ai ua iai lava le tūlanga o tatia mai. E tūli lava rio. O le alava le tūlanga ia ngā ia tau o manga le whamusinonga whaneo. Ua iai ale unga e whamalolo maturi rio. E pei o le tūlanga le na. Ai talo sia le whamoemoe lea i le anga ia tu whamusinonga. O le ama whai o na fofola mai lunga tūlanga sa ngā iai ia suenga fo ia a leo. Ia ai mai se o nisi sa whapea o na ia tu whatasia whamatalanga. Ia ma tau mawhai ina ia whatino mea monu. Ia ai ua pe pangalea ua le tutusa ia le whamoe mo whai peona iai. Ia ma le tūlanga fo i whina ngalo le pūlenga le tanga duenga. Vaenga boli mau. Kota malo whaleo. Au te talo ia walava nei tutulu lo whaleo. Ia mango le lei ma ia mautu leanga o le whaleo o leo sa ili iai ia le toa tele o le atunu. Po le ase mea fau o afo o te wai ia pou o lo whaleo. Ai toi te ngai ma toi sila i le moli mau a le sunga i le li whaipule o whaleata le toru leo lau munu. Ia pele ingoa. Ia limon. O te le ma sanis tangata o Sam, te li wa ai mua fo ia Sam. Leo lo wha mawina lava i le whaatala noanga i pētesa o lea ua wha mau fo ia la upolo kalame. Ma lunga o le upenga te whailang. Ai te ua saulu tangata. Whamatala mai i a te au. Le mea na tupu le whaalawe le i a tu au. La lau tala na whaino, tu lia e whawhamolo whale. Alu e whailau moli maure na i leo. Au ane i e toi sau i lo whale. Ai te ua anu. Au watu, wa toi text mai tangata i a te au. Wai ma whafonga mau? Wa text mai tangata i a te au. Le a moli mau o whamaumaunga i ai. No whatu le i ai. Na sisila la i le la tau fi ila whamtalanga. Wa e malamala. There was a relationship. E ai le sootanga. Vāvāla lata. Na whaafewhea o nei loa. E sabuelu, lana numera lana telefoni wala i ona texat. Ma vetusi ai le vālea. Telefoni ale ala, ma le telefoni a Samuel. O ile pelo i le mele. Kwa sisila i le mata. Ioi. Na pelo le pule. Fe mai na te leilo, le alu ma text mai, o le wha iei ana wha maumonga. Ia le mata upu lea, o le la fetusi a ingolo na winga, there is a relationship wa mena e tauna fina wailo ia. Ei le maftanga ma le sotanga. Oi la le pelo i le valea, fe mai na te leilo, le tangata le, ele iwa ai mua fo iai, le ua whai ma text mai i a te ia, ma la fetusi a i Texas ia. Ia, wha moe i ngā le tā, le wa e sau no sa oie. E le tangata le pelo i le vale. Nanga la ele moni. Ioi.
Ai mo moli atu le ngang whaftai. Yo, o lau tali wala au, manino fo i le tele o nisi mta upuma au o whala. I mea o lo fia malama iai ia Samoa. A o lea lava, e tali tonu lo mafufau e tele isolia se tu la fono. Ia talo sia se i momoli atu le su, a le vaenga le nā. Ia. A wau te ilo le teimi le nei la o matua i ngā tete a toa ia tino. O le pulenga, ma le au whainga luenga, po o i lava le tangata na whaia le press release lea. A wā e alu. Suanga le tele, ma le maa ai fo i o au, o le a liliu atu iai. O le whaaleanga ina o lau tangata mo lau tamari anga, ma lau le whaio se mea whapena. There was no intention of defamation with malice and nothing whatsoever. I le nāpolo kalama le whaia le aso mo le fitu. O le asonga fua o le masina le nei o Februari. Tawa lunga mai e lau sunga mau, ia le tāpolo kalama le aso malwhaloa. Whawhitai nei ataua, whawhitai lava mo le whaasoa matango fie, whawhitai le nei awa no whaauro ua baua fo i lunga o le tātou a porkalame matango fie. Nganga ifo whaiba i lunga o le tātou wala leo le Radio Samoa. Ia, na paua si mahenga mon muli o te whapa i ai, a wai iai le autu stala sa o lato ofisiri ngia, ia, lo ne fui whatau waa e tu saibar mta upu lea. Na ona te whamanino ala mahenga lea. O au e leo se tu stala. Ele i avea sa mata upu whatu stala, ma ele i ai fo isa utu pasi whatu stala. Ele o te lenga lua e fo i se leitio po le alava. O au ia por kalame, ele i whaia sa ula i sen businessi, i sa mone. E a mea o restalai na ula businessi o le whaneo o kota mar whaneo le ai. O na ia uia tala noanga na mata o na whaia e vai atu. E fia ile mamano le atunu. Sa o le tau mawhaila e mamori se tūlanga e a fwoi nei e whapa ole o na whai. A nau tau mawhai mamori ni tivaenga o loo mo o mia le tunu o na fia mamrama ye. Ia o leisi vaenga o isa whamtalanga muna muri a mo lewa nore a taua. Ia nana o tue whapea i le tatu kampani valele. Iai se mea o ngā i le porkalame a kota marwhale o i le pōla songa fua se furfitu o le masina le nei o Februari. O le tūlanga o le te atu o si o tātou atu nuu. Mai le whaono whale mai o whalau whasaina e whaonga e tātou kampani valele. A tonu o se mea pito sili na naonga. A o le whapea mai lo whaleanga ma lo tama o whaleanga ina tamari anga ma le tau le leia o kampani valele. O te le aila le na vaenga. Lana leanga o lea na nginga i lunga o pengat whailangi. Mai lava i le kampani valele. A fianga o tangata whainga ruenga o kampani valele. I whala au whasaina, ma tūlanga lea malosi. I taimi o lato ngā ruenga. Ai se mea o ngā sa maua ina ia tātou taranoanga. Ai mai se ia le nā lo porkalame nisi porkalame o lo o tau mawhai e pui se o tātou atu nuu. Mai a fianga whala whasaina. Ia o te tari tono se i tūle leina mo le rumana. Ai whawhetai tere le a tau ai le nei awa noa. Na mala utala moli i le kampani valele ai se ratu whamoi bue whapea o tapena. Le ufa tu le whewhine. Bring it on. Bring it on. Bring it on. Au mai. O tapena fo ia maso whewhe po sa upopole le tūranga lea. Ale au mai e lato. Ia o la minoi lola. Give it on. Give it up. O tūlanga nā, ai whakatai te le lava le tātou. Porkalame ne nei awhiri a tau hawhetai wa maua le awa noa i le whola fo i o lau porkalame matango fie. Hawhetai la tunu o lo mon mawina ma mai moina le nei porkalame ne nei a whiak. O tau fo ina tu si mai ma whamano si mai. Ia ma whautua mai. Talia, o te talia mea uma. O le tūle leile o tātou porkalame ma o le aruaru fo i nei lumo o tātou tanoanga. O le talia o le tualalo, ma whautuanga, ai maisi o tatalo nei o tātou mātutua o loo tapua i o tātou whaiva. Lea inga sale vi le o ngalo o tau. Ia, tō whawhina mauso o loo muli lava e tātou tanoanga i lea taimi savea ma lea taimi. Ia, ma le tele o nei au nanga ese i tūlau ma tūlanga i whola ese o whasaralaunga. Ia, pe o na iai. E tātou noa savea mau se si awa noa se taimi o le rumunai. Ai mo mori atu le nganga whawhitai le nei a whiawhi mo le awa noa matango fie. Kota marwhale o, mai sa mo nei. Ia, whato whaapaso i fua le nei vai ngana whiawhi. Manu ia tele le whiawhi. Maua lau soi fua.
Ma ia maua lo tu tele ma lo toa wa langal melna le yei. Na wa e sa no sa o tele o sa tu stala alo ia le stala. Ale mea ngai le yei oi e te asau sa o lava i le wha maoni ma le mea moni o lo ewa ai ai ma le mea o lo o e wha longa uina. E te tau o na sila fia e le atunu. Alofa mo oi, ai stand by pia e maua awa noa tate fiso tae e o la asa ili se taimi e whatu langa ai fu atu i lo awa noa ma lo taimi. I le aso po le alava po ra se taimi o le vai aso ai mo le taimi nei ma nuia malo longa o le fiafi o le whatu mo oi ma le whatua le no whaalo ma le ai ngali ia matanga to mo le tatou nu i vai moso. Ya, pastai lava, pastai le atalua. Ia, ia soifua ia. Ia, soifua. Ua mai atu ele talandoanga ma le sunga le i whaasale lau i oe. O le mea moni le na, o le whaafitai i le atua. Ua mawhai o na maua le nei lao lau ma le nei awanoa. E talanoa sao tuai. Ia, mai loa ila ia lea le sao a. Ia, le na, whaafitai i le uso. Ia nga leile atua, maua pea le malosi, ia whapena fo i le ono sai le whaatinuina o le ngāruenga. Ina ia manino au whala i lea taimi, ia malelei e fo le nā. Umama tā upu e mana o au mai i lunga, tā upu fo i nā e mawhai ona tātou talanoa, ia ma whaasoa i ai. Molo te minei, ala tātou o e tāle pese e whaamanuia tuai i le uso, ia mauhanta, kota male whale o ua tele mea, ua pisa ai le tulu. Gotta think twice, we could be alright. Be dreaming how it will be on the other side. Away from the noise and the bustle small, to a place of laughter and a farm-side jokes. You'd be outside, just a swimming all day, cruising beach road on a Sunday. In the back of a Chevy, you'd be trapped. It's a hot 36 degrees on now.
Roa, ua te tala na neile ua unanga e veni, mo whaatangwa i au ki lani New Zealand. Numera tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau pale ufu lau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Omega Car, Omega Car, Sabale Tau Mofie, Omega Car, Fili Mailo ile Omega Car. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu lima walu tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega Car, umalole keisi le Omega Car. A whai alo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. If you feel on a rental se whaalau ilo antula na whaapitoa mole masino Februari mamati. E losful pasene ua pa umaula loa ile tongi pe antolu aso pe silia tu fo ile whaonga ina. E te whaonga ina I so se taavale. Ma mawailo avado ile se I e awhe tala Samoa. Ile whai unga o le masina. E mawhai ora pikila taavale mai le malawa lele I whaleolo. Polo tanto ofisa au tu I ala fua. Pe mamuli atu fo ile whaletari malo o lo e wha mautuai. Ai inga whaapitoa. O lo iaia tanto insurance e te fili mai ina nei tupu se whaalawalawe ai olo o iai le whaamama avenga. Mara tuolo iai le tātou account I New Zealand pe lafo sa fo I le moana e whaonga I le Pacific Easy pe whaonga fo I lau credit card e whaatino I le tongi no lo sa. Mori si whaamatalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasi onono pe asi le tātou Facebook o le Moana Rentals o le upenga ta whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitolo ina oe a o e malanga asiasi I Samoa. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Everything will be right.
flame will get you down in a different way. Please understand, I don't want you back. Please understand. Richard Parker, cool wise, excuse me, miss. Can we talk for a bit? Black Sands, maybe walk for a bit. Excuse me, miss. Last night was so lit, so legitimate. You put me on this love trip. Excuse me, miss. Never knew it would be you, miss. Incredible, blessed with such a gift. Excuse me, miss. My apologies, but please understand, I can never be your lover again. I want to be your lover again. I just want you to be a friend, knowing that I want you back someday. Keep it for real and keep it safe. Love and light, a burning flame will get you down in a different way. Please understand, I don't want you back. Please understand. Mr. Parker, flow. Step in my world, then you will find how it feels, my love, for you to understand. Every time you think that I'm your man, love is blind. You say you'll be mine until the end of time. Baby, please just realize your love will never be mine. Come on, come on. I don't want to be your lover again. I just want you to be a friend, knowing that I want you back someday. Keep it for real and keep it safe. Love and light, a burning flame will get you down in a different way. Please understand, I don't want you back. Yes. Please understand. Let's go. Huh. Hit 'em. No disrespect, but you the best of all of that. Natural born beauty, baby, true ballers catch. Post a picture of your smile and they follow that. Lava, lava with a bump, that's a baller's trap. When I'm with you, all I wanna do is wild out. Turn up, baby, bring the freaky style out. Just blazing, so amazing, keep me craving. I'm back down in the paint, I'm about to foul out. Come on, y'all. I just want you to be a friend, knowing that I want you back someday. Keep it for real and keep it safe. Love and light, a burning flame will get you down in a different way. Please understand, I don't want you back. Please understand. Come on, come on. Please understand, I don't want you back. Please understand. We can cry like this. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Tala tala no aile masina
Ia, tana, mani vai lua, ia mario lau pese a ele ba ukalaka uale tau na whai le aso le nei, ai tātou te lei tau mawai, o le ua toi se fulu minute o na tā leo le tū lai fitu. Mola sila fia ele atunu, wa utau whaafonga e lau fi naunga le nei vai aso, ma le lava i aso, o le a whai I whea ai nofo nofo, ma wha tali le atunu. Le ngase o malo, o loo tūla I mai, au te manatu e tā walunga I aile tātou por kalambe I le so. O langona nā na folosia I luma mea, le lava yaso ma le neiva yaso atoa, o tui atu pea. Fia me, ma lia maia, lau fionga te mai tai pare mia. Wha ma vai I lo loto fua tia ifo. A lofa I le atunu, wha wau le malo. La le mea o tupu le so I le fia finei, o lea ua maua mai le tusi. Ua lango ina le fionga, le tai o le tua ngai, le sunga le tula epa. Sa I lele, dokta, ai ono malia le ngoi. Le mata upu o la auli, ma le whaatua tua I le atua Samoa, ma le toa lua se fulu o lo o iai nei. O le ua uma o na whaila, le tangi a tula epa ma le HRPP I le auli le nei. Leo mai I tua. Ua whaila le tusi ma le tangi I le whaamsinonga, ave ma le tusi a fiume, ave ma le tusi a la uli, ave ma le tusi I le whonga whatelai. E ta tau ona whaamalo lo I le tamaita I pale mia mai lona tofinga pale mia. Ua leo to iai se whaatua tuanga. Ma, ele mawhai, ele siu o na tai le ulu o le parlemene. There is no majority and vote of confidence in Madam Prime Minister position and office anymore. Nā lau tō whaafonga Samoa, mea nā lena o tala doa tuai I options nei, ma scenarios nei o na tupu, lea wa tawalunga tuai tātou por kalame. La tātou whātalitali la, I le aso e lauai, ma ngai e le whaamsinonga. E whaawinga mai e le whaamsinonga. Le vāenga sa lau whātasi. O teunga o whainga palota le tūla whono o le lua awhis fulmareiva. Pe a le aisau pāti e te toe pipi I aima e tū wailunga, wa e tū I le ea ma tū sa mene. Dea lava lo a mai le tusi atoa. Le whaila ina, I le so, o mana onga nā, o le teitai atu le epa o le tuangai, ma le HRPP. Ioi, e le mawhai e se vaenga la iti whape nei, I le palemene. Ma se tamai tai palemia o te tau o na wha malo, a wha malo lo, ma wha mawai. Ale ai, o te tau o na whaia se vote of no confidence, na tau fia I le fionga I le whonga whatelai. Pea no whai atu le teimi na mātala noa, I ma whai tū la sa ma whafsanga I ma le fionga. I le whonga whatelai le sunga le pari. Lea la o tau lunga atua I le so, lea o tau le maida le tusi. Ua ave ai le tangi atu I le epa, I le whaamsinonga ma o lunga. E puia le whaavae o le atunu, po le constitution o le atunu. Ua se sesi ala atu wa mi o le whai. Mai le ma whai ono tātou walu I pēwha pēa. I le taalonga o le whaatalitali. Ta taua na minoi seisi o le awali ia. Vai atu taulangi o fionga I li whaipule. Le sunga lauri al mali atoa malana to lua sifuru. Ma le sunga atu le epa. Malana to sifuru ma le vali. Nāle me o tupu le so, ua minoi loa to ino tu le epa. Options nana ua vatua le lava yasu ma le neiva yasu atoa. Minoi loa tu le epa. Ave lo man ta upui o. Nala o na musu ia le fionga I lauri al mali atoa e ave. Leanga o le a se ia I loa e le tupai tai pare mia le pelu.
e wala au ai ma whaatunuina le fionga le au malu o le malo. E fio mai e whaata apel palmene. O lesi la stepu le nao le la tato wo o ne i tai au. Ki mai lau le tio. Ma ma wha maule le ile fusi o fusi pa u tai au. Ile teimi tato te wheloa i ai ile nganga ifo o whaiva. At least something has been done. Nobody is sick of waiting around a o le tap wa I ma pula atu le atunu. Ka whewhe I me o iai a ea. Ia, o le tau ave pasi o le afiafi le nei o le wa moe, o le sunga ia sau, seu si u whanua. Alofo mai le atua, lai lua tusa su tātou manuia, ia, manuia fo I mamou se finangalo o le sunga ia sau. Ia, wā, ia lau tau maftanga I le so. Tu au tau, I la o pese lea, ua wha ingoina. Leu soe sau ia, na pau o se mea o maua, a ea. Ala le be buli nganga maua kua ngai, ala ua whaila le kans, a ea. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi, o na o le langolango malo si le whani maliu, a se alo le atulu o ese tatupu Funeral Directors I Manukau City. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foi le ia faso I ia le atulu o le malanga al maliu manauti e mawhai foi o na latu mauta malawa mai tino maliu o e pele mai so se atunu o lalolangi wala auno le ese tatupu Funeral Directors I le lua no lua tolu fitu o lua no lua tolu fitu o pea fiu ane ele se fulu